FM. Na mekache so menne nipa no enjai na owoyere. Enti na me nso medwene ho a meni Solomon na montuo no day in and day out na support bia ma. Tina mama is so confused and I mean so that moment no na meni obi a na ho hia me chese meni me ho hwe a me ho obi a wo so me mu kaka na wo ka se meni nipa ne ko gya no won so no mintimi nka se bia ma mesika ana ma mesika nto we no so mfa mame to da kwa na me bisa kwa na mfa mame na meni ha metu kwan se ni se tino na mene ne tete hwa na nyinsen bem me bo na mane o ka kire me se o kwa hwa akodwene ho enti wo o se o kwa akodwene ho na efri ho no na mene ne ntam na mene ne ntam onye na mene ne ntam onye kura afekwa do o ka kire me se onye responsible nyinsen na nye ne dia Akoma FM. So sabi na me o yare bia na mpese Akoma FM. Na ma nye ngu a ema chinchina me wo ye no enti ema na nipa dada na mde ne nso wo ho no me bona ma ne se emenyemu o hwe me din wo sere ne tirim na o ka chem se ako nyinse na wo se onyem ne de ehwa a no ano twa so ti ade che me papa nam ne so ma ade che me papa nam ne so ma me hu sa ma no okobo na ma ne wadwuma me se wo fast ne so onyem na nso me ne ye bibia che ti me dwene ho a me tirim ntene me ade ende me makuma mpa asa nye media course wo fast na nkasa no otenas na odwene ho a me ne ye bibi no ache ti na o ka che me so onyem no o misa me yie se nyinse ne ho adia sa me papa ne nso antima mfrɛ me da enkramoni na ka che o papa me pa twan me papa ne nso antima mfrɛ me da nka nkyerɛ me se ni sense na aba beto manim na emu nsɛm te se obi a mfrɛ me nti na he se nyinse ne wo ho a na me koso ni me hyiamu woni wan na din hyiamu yes Solomon owusu no aha na oba me ho na me de na me nkɔ ne ho o ka so okwadwene nyinsa ne ho aba nyina no wo ka che nsa wanyim o se me kwadwene ho aba nyina no na osa aba na obedagu so me pa twan na kramoni no me pa twan no de no nsi me nkyɛn enti wonyim ya kramoni no na me fɛ no kwa na pa twan da bi ono anada me pa twan da 9 months me pa twan me pa twan if so pa twan me pa twan yankwa nti enkemoni no na to da kwa na me fɛ na mfa ti de na oye ma me anse na oto nnuane na ode abrɛ me na okɔ na onwura dem ho mpo ono dan na wahan ama me no na onwura FM. ode sia me makro na masesa na me da fa drop na be o dan no wahan na ma wo me pa cho han no mpatase continuation ano so en patase continuation pa cho akokɔ space kwan ne so oh okay nti edidi mo na me wo ye Akoma FM. wo refi won sam no me pa cho me remfi nti refi wo twetwe fa bo ti me wo ye no Solomon be hwe me da saada na me wo na chi oba ho oba no se akosua akola ide ye me ba ti aso wo kan di agro aso wo kan ni agro na okoso kan o se akola ide ye me ba fi se me so makoma minim se wo na me ne awo but o ka che me se nyinse no enya wo dia wonje beginning no ka che me se okodwene ho na echi o ka che me se wo nye responsible enso so me pregnancy ni nyina no wo na me no ye bibia te se me wo ye enti me wo ye na obehwe me no o ka che me se akola na ye ne ba enti ye free ho no na me ntin ne nka bia bi enti o hwa na ofre me se o pese obeje ne ba enti anwumre bi o no awo anya sen me patcho na we enya be 1 year 2 months Akoma FM. na woni Solomon atwempra no no awofo ni se woni Solomon atwempra anti patcho da bi o ma hu ne da me patcho da na kramoni no me patcho no de o mu hu ne da o mu hu se o ne kramoni no ho me patcho da but no mo ni mu se obi di Solomon no so abewrem me patcho okay so enti oba so oba ba je ne ba oba efie anomanyi fie me ma me mo ho se oba ba je ne ba nsem kan bia ho bia no na Mr. Father ka say ne baby o won ye mra ho nti ye ko ho na panyi ba ko so tinem na omo ne nyansem kan kakra se obaje oba na waware na na se obaje ne ba na ya brada akoma mo nsam dwumadie na sabre ne braso se ye de ebramo wo baby bia wo bia enu nti baby a wo bia no na waka me ho na wiai ebia na wo dwom ebia wo ye truck driver na taxi driver won so wo officer wo ye wadwuma bomodia na so ene wani wawia wani kakra na wo de ababehwe dwumadie e de amaye
nyame ne yɛda nase nipa dodo no enya ne sɛde awia yenya no ebi da yaresabia ebi da mortuary ebi da ban kokomo nanso ene nyame adoma boa yɛn ho anka na asedam rempem asiedu ene yɛde ma twedi apo nyankropɔn kwa me sɛde yɛtie bia no nyame adom nti na yɛtie ase Facebook bomodia na share dwumadie wo Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook live na wa share de amayen YouTube Akoma 879 FM na wa share link no na make no say onua bi de brawa bomodia na won so awoso na de akoma onua bi no obi nua bi so awoso na de akoma ofoforo na nyina yetimi ati asem no na fe Akoma FM na ye de bi atu ye hofo na fe yeto wo mu a woman so ehwo aka wiye no so efo na maboa ye na solve problem na kama enu nti adepa information center kwatwa fatia dem Big Love Radio was Spain wono so bia mu dia to Mr. Wusu edum Africa market wono na Yoruba pa kwamponsan Bronx New York make us say wono ma bia mu ho Atomic Digital Satellite the 4 junction we bia nyame na ye information center Bet Max Salon was Sokoban wono mu dia to ho nyame no me boa for information center binchi wono so ede atum de emu eden pa na Harima supermarket ahenema kokoben asafo boache junction wonu ebiemu eho gaso filling station ewo enkranza orua imano anobel ene na adwuma yefo arimbot atetutu kwatwi ene brofo edun so se meka say wonu ebiemu pa se obia entie bi fans of Mama Akos ya na mo share ede maye na wiai Maa Akos family na mo so mo share ede maye fans of Akoma mu nsam na mo share happy home na mo share de maye sanso and charity foundation aduana ba ene ne crew na chese wono so eguso a womo share de maye awia ye Joseph fashion wono ena mental de nyina de hye me fridwada ene ko sini fiada so wo so me style bi na ye ofe anampo wo program bi ase na obi hye style bi na ye ofe wa wo hwe ho na upam bi hye na ebe fata wo abomode ya bronya ba wo ma ukunu wayere wontade wa se entade a wo bepam toma kama na de akoma no nkuma afo ni nyina no obekwa akopam no Josie fashion o kuma se ya bom so woni meet me the sports no ene de enhwede mo own style bia ubetumi afan otwa na de WhatsApp jo ana ubetumi afre no se jo meba kire me kwan na just fina kire friend no e was 0243433465 0243433465 Josie fashion or see you are what you wear na ena na just a wa wenim time about center we one was so yasne say twetwe bomodi anakopɛ dro yi benum time about Mr. malaria dro tatahwe 21st akra na kenso de ene achinyi ye bia ni wo wonum yesia teka expert ankasa na Jagris fertility and natural health clinic de wase ya kasa oye bonini anasa be ma yeso ye krawa wodi bomodi ana hyehyem na wa hyem watamfo Jagris ebe ma wo entafo na fei wawo de to so de aka ho Icharabal center what the breastman capsules aba ene edra edi mema kaginamu eno no na Jamfike company limited wonu edra wode aba ne din no ena nkura de boampe na fe wode so obeto was ka fefe na wa yaje so talala na je se edro ne gentle ha na Bible center was yare wanyina bedwane enu nti se bia wanya kan kwanhia na ene wobubugu dem wodampa so ne ekukuru wo ni ye do abesi awem ne ekukuru ko na afa ye chewchew achemfo ba se bomode ana bra na obemu osori agina onanso prekope enu nti yaboafo ne yaboafo pi na wie won maso yasene a ye de akoma mu nsam dwumade no ebra wo na yenko na yeni kan ni yenua baby eni enkomo Stephanie Boachi afriye atonsu ena wonmu afri ba ye busua no abusua ni nyina wa ha enu nti ene ye beti wo bi anka ene ne wo woka ede fa asam ne ho won so mayente wonka wo Facebook mayente wonka wo YouTube na bibia enye kama Stephanie hey na mia meti wani mu ampo mente de woka Pacho, good afternoon. Good afternoon, me Pacho, any braba. Akoma FM. Na kasani bresopa. Me hunene. Enti Stephanie, ya no man so na fe wo bia timi etie bi. Ya ka bia boa. Why? Enti awia yetie o. Ade na sie. Pacho awia yi de enya asem bia
enso ya asem me see so JHS ana me shia brantie yo timi nchen ana me ne hyehyɛ ho me wie school ana okachire me se on pese be ye mpena atwe asie ma wofo nti me mfa ne nkwachire ma wofo di kan de me kwachire na wofo me di ne dru fie me ma me mo say Debi, mentina me baby no ntia ne baby. No obi osua adwuma obenya ne sika. Ede aya ne ho no de ba be ware. Na wadru hia oba be pa ware. Omo ye no. Ana sorry call still. Be ma na enjoy machidi. Ya twempina form 2. Me ko SS. SS2 ana me fa afro. Ana me be fie na ya de ko to be ma nanim. Here kwato be ma nanim so osom e ma mo be fie e be je e ma me ko school mo kra me nyim nyina me di ko school me ba be wuya na me be fie a next year June January mesa akọ afa ma wo ya ba be to akra ndi me nyem bibia me ko hospital bia be ma na diska na ma me 50 day one a me nyem me ko hospital obia ka prenim be ma ne sika ana de bia me de hospital kwa pe nse me wo ya me da hospital obia ka prenim be ma na yi me e de be fie ye be to akra ne din edru akra ne din to no omo be to me papa mo nso say omo e kremodin omo nso de kremodin ma akra no omo nso de kremodin ne ma akra no akra ba kwa to ne de mienu yankwa ya tete ho a tue so be ma ne ka chem se me fa nto be ma me monim me ma me ka chem ma me ka chem me se o mpene ma me ne be ma ne ntina ne entina o chana me ka chem se anya se mi high school na ma betina fie kwa o se me betina ne nchen na school ne de still me ko me ma me so na me san se ade be na be ma na ye na o se wo mpene o se no de onya ne hwe ba pina na wo mpene se me ne betina me ko be ma ne hono ma na wa frɛ membra fie atonsu ne jaache membra fie menyemu me ko honom enumre inso to no frem no say membra na me so ade asa no body inso to no hwan frɛ o sabra inso to na me ma me frɛ me se membra fie ana me se de bia ade asa me sa so nyem into de ma ade nchina membra ana o kasa na me se de bi o de ade chi ameba intime de memba enumre ehwa na ofre be ma no se enya na yire ni mintuma membra na be ma ne frɛ no e ka kire ne se enya na yire ne media se na wan kan kire me se se na me ma me an kan kire me se me nkɔ be ma no ho embejiska e na me ma me afrɛ se be ma na didi na tem se wo o say o ka kire me se membra be ma no ho embejiska o betin kwasa asem o be ka kire no fiti ho me ne be ma ne kan ya o se we ni na tem so ye betu din no ye pempanyimfo ne ekopa me ma me acho e ma bibi akoi na nse ya mu be 2 weeks ni Friday Akoma na me dia akra no onana mpo yare be ma ne papa o yare onko be bianti me wo akra no hu ne da na me de ne ko ho se me de ne kwa akochia no wo akra na hwan hu ne da be ma ne papa wa gugu nti wo mpie ohun akra ne da amekwa esa me de ne kwacha na afen so akra ne niam bi asa ye kwa akototo nti me kokra na me ma mi ne fie na mekwa ye obai na ofrem na say adanti na woni fie na mata makra ne se me de ne ekọ be ma ne ho na me say da bi o ne semina na asa ne parazon ana asa na mafre be ma ne se ombra ne enkototo ne de afa so kra ekọ mu fie ho no anya ye ne ye to semina anya ye to parazon ma akra no akra ne bibia anya ye na ye to nti bi free hombra na ofre be ma no obebo ni dua Akoma FM so amama free ho no obebo ni dua ma o ma me aso ni yem aya homi o wo de ekoso na kasa ana me free ho no enumere me bae na okasa ya na me twa aso na metina o so obebo wo be ma na wo ne na wo ni dua ma ne ma be ma ne ma me aso ni yem
obebo ni dua say anya na yire ne me na wa mama ba ne nchen anya na yire ne me so be ma na ka che o say opese bia one menyam kro betumi trinsa o se wo mpene ma me ne nta afi me kwa ne hon so ase enya na yire ne me ana me ba fie bibi ato atwa Friday ya na me sade akra ne ko ho no me kwa na me de ne ba ya o se ade ache na akra ne yare o se me de ne ko ho no ana ma akra ne yare ti me kra mpo de ma kan che be ma ne na busuafo no Akoma FM Sunday me ka che be ma se Monday me ko we nti me de akra me kwa akọchire doctor ya ko doctor no ana doctor je ya tuo ho no na be ma ne su ni ho koye adwuma papa ne so yare abusuafo ne de ne ko baabi nti enum wane de na omba ho Saturday no ana ofi bebi okoye adwuma na oba nti ende aduane ama me na de bebremba skase ekoto aduro na me yiskane akoto ba eduro bi wo ho no ma na me sika o ma me ho na me je de toy afle e ka asem na ma me say eduro a wato me fa ni sika ama no ana me say de bi o say wato eduro kra wo na wato eduro ne di ama no Endra ana maso frame ana say akra ne yare ande bia de no hospital e the oxygen ko sine so intime mfa ne mbra na won hwe se bibidro bi kra no mbe ye na ne ya bo me ma me amane ye de bibidro na ye no menem kwa ma me ne be ma ne kwa na ma me frɛ oni be ma be me ne me kunu ye otime nsa Akoma FM ye kwa na me ma me frɛ na me so me kra sisi ana ye free fie na nka me ba be frɛ menim se me ka chon se me ne be ma ne nko ana na ma obeka sesei ana obedidi yatem ana me ka chon se o makuma e ka ho bi nti me ye conference call ana one makuma ne kasai enyo amo na ehye me akra ne yare a enye sunsumu yare na mo aka se o mo de bibiduro kwa akoye no mitime baby ono ana toto akra ne niema e de hwe no nti sana ma fa akra no ensi kuro mu honom jaache honom ana ode wana mka se ye tike ma ayeko nti me nsan embe fie na wasa afre Akoma FM ye nsan na me se de bi me nsan ye tike ma ayeko ana mpapa frɛ me de nkwase asem na ya meme ye no amede akra na faka se me de na ekwaja ache honom Akoma ana FM mi sanse ada akra na ya me nko ame ba na bisa o papa ende minim se woti ana wanse ana okate ko no eche na ma me afrɛ me yeti kam kra ya dura wi o na wa afrɛ me se me ne be ma no ene makuma ano se na me ka tena se makuma ne ka ho aye ko nti me ne be ma ne makuma ne de akra no esi ja ache honom anto ankuye ana ya tike mo safra say wa bodua no me ka ho be ma ne ka ho makuma ne so ka ho ana ya di akra ne kontu anto ane nkuye nyina wana ka sasam no me ma me wo ma me anto anku mu nyina wo ya di akra ne ko jaache ho no anto ankuye obo no phone so na kire wa kuma e kire me ana ka kire me se me fa phone ne ma makuma na me se ye ne nam ti na me ka kire se o de ma ka kire no nti ye komedura wie ye si ye obo ni na wansan da na ya tike ma ya dura wie na so timi sa me ye ye si station so ye si ye de ni si ja achi ho no ma antu anku ye obo dua so na mo ja ache ni antu okumo wie o ana ye si ye nti ye si me de ye si awie ana me say ye nkoma so na me fa ntu nanim ye kwa na me so ye ba me ma me afre say ye nsan me say ye dura wi na say ye tike mu afre say antu anku ya ye de akra na e ba honom kwens ni ye kasa no was afre say ye ka say ye de aduro kwa ya akra ni nti di oba bibiduro be ya akra na say obeka ho me de bibiduro ya akra ni bia antu anku no wasabo dua to so bi abranso a me be ko school ma asu ya ba say opeso oji akra no otifie wonya hwe makuma atifie onya hwe opeso oji akra no hwe no ma me ya ji ojo oso odi akra ni be hwe achi afa ka de bia de akosto ana ma asu ti ase ba ase me de akra ne ko no ma me ma me sisei me de ne ko ma asu fia me ma me didi matem o ka se ni kwa se me de akra ne ko enso akra me wo e be ma yi hwe me
dia me hia bia o de mame just my anka no dia mame we ko mame 50 cedis eni ama me to tonka ho me ma me ka chere say 50 cedis the yes ka be 50 cedis ya na mensu da bia so obi be so na me refie me fetish ma mensu Stephanie ensu why ensu people anim Wama 50 cedis ya na 15 cedis 50 cedis week can you see 50,000 me ma me see 50 cedis the yes ka be what this ka be my Akoma it's me ma me see as akra no be kwa na me wo no and I said be ma no so akra no right afi dey be nti no so mpene ma me ne be ma ne nti na and then bre mo bi nware ma obi itu ansha me dey nti o se one pene ma me ne be ma ne nti na ene me mo bi nya dan obi nware mo obi ana obi nchwe nipa o se obi wo chwe me nipa me kwa na nipa no wo mboa me a dey me fi so obeboa me no e na mefa obi nware mo obi se obi nware mo obi nti baba wa no mo na mo an mo hia mo dia mo don no me bo a eni kwa so chwe me e bia na dia wo pe no mempe ana asa dia wo pe na nyo no kra na be ye bibi papa amame oh so dia me pe me ma me so ma me mfa da nti wo be ma we ya na wo pe no ono ana me pe wo nkom ono ana ne ono ana me pe na wono wo so onu be wu de be me wo so onu be wu de minim sa wanya me boni bia na me ne ti no so wo eni pa boni ni ana se bi banya okay e ka minim oh wo nya ni pa boni de na ya kire se be mai ya wote manim hey Ransford Bano onye ni pa boni kire me mene be ma etie onya mi ayaka dia da ewom se osua adwuma afi na osua mesi onya mpon ne ho enso je se ma anka se ma me sei no de ama me me ko school ama me ma me ska ba me ko school na me hia bibia me fra be ma no me ko school na me hia bibia me mfra fie be ma na me fe na ma ne dia ama me na ma me mo ka kire so mo ntumi hwa mo obi mo wonom omo anka nche me ba sa me ne tedie menene tedie me hia bibia me tumi bisa no me pese me hunu se wo ma me no papa nka nche so wo mu hia mboa da bi omo anka nche ti wono na pe no support ye asa me anso na me bisa no wo na bisa no me ana me bisa no me we 18 years 18 years wo branch ye you feel say ni 3 years in Akoma FM 3 years that is so now with 15 years 15 years and na plan 3 years pachane now wo Jesus say na mo form 3 afna me na me ko form 3 adie be na branch ye ka to wasum ba no Ranford ka to wasum a wutumi ekotu tare ne sa the age of 15 years na ye waye wo enwai me meti ho no na me nyo obi a ma really say me be champion na asese ana no so be pe me ma na te ne ho asese me champion na asese to ka che me say tena ye tena na nya mpina atwe de ya ware ade inti na emu ho na o ma me de to ma wofu anim na no waso awade na me nso aware emu bye se me papa oyo obi obehu so oni be ma ti a woti ho kra na o ya na damfo na o de bibia hye ne tirim same ana se ompena no no inti be mpese obehu me ni nipa inti na menya no me de ne kwa kire no se de wonya hwan menya Ransford no wona kwa kire hwan me de ne kwa kire me papa breben me wie school no me wie JHS no me de ne kwa kire no se de be ya wo present ya brand ne kire papa sen kire me na me nene te dem ana me ka kire se menya be ma bi no pese like oba kire wo mo ana obi sa me se adwuma be no ye ana me so ye mesin ana o se me magimi na me kwa akofa me ko school amefa bia obi owo sika na asese no mesin ni na makwa akofa na de no de be ma me wo papa anka nche wo se jan me masam no ne bobra na emom no ka che wo se kofo obi owo sika jan mesin ni o se adwuma be no ye na me so ye mesin ana o se me fa obi a mesin ni na makwa akofa no sabre no awo kwa present wo boyfriend a che wo papa se de menya boy no sabre na wo 15 years there be na wo say na me wo 16 na me kwa 17 na wo 16 na wo kwa 17 ene wo tumi nya sa akokɔ duro ni se ma me nkɔ be papa nim na me kwa kan che me papa se menya ebe me bia Zaku kodro ni san wunya ne wan meti hon me nyo obi a me ye basa nti me ye bibi a me mpese me ye sie wo mo e che no mo ba be hu na be ka se e bia me ye se ya na se me ye se
Inti bibia be ma wuhu say na me ya na asese. Exams wo pass ye JHS exams ne ba ye no twa kama. Minimum adia pa. Wonya say di mami hu no because mami hu Me na grade 19. By school minimum adia pa ye kan from form 1. Grade a menya bia ye 6. Ye kan me lowest grade cry ye 8. DJ me bi say ye ni akokodro sa o. Na at the age of 16 years na akoso ye masori akwa gina kwa ye also ye nim say papa menya branch na wo be hu masomu enti minim relationship da wo no papa ntem no ma ye hu etese wo no papa te say ye wutumi nya that courage ko ka cho papa no boni bia ni me papa ntem ye tia obi aka na asem hwe obi a nti that time ne de me hu ni say the way oba hu say me ne be ma gina ho ana asese no ebi ano de a shey ti mo say me ne be ma gina ho na o kasa say bia te say me ne be ma ni wo bibi ye nti me say anka me de be ma ne ko kire ne say de obehu say nipa ba akope ana me ne wo honom na obehu say me ne obi gina honom a wa anya de ans say wo ye na at the age of 16 years wa wo hwe ho wade ye mu oniema ye mu a na waso wade so betumi ne be matena na waye wasade so oba wo na enye aware kwan so de na se wo ka te be ma ne se wo mpempena wo pa wade say ya de tutu anamo no enkakran sa na me drew stage e wo se me ware ana se ana se me ne betina abaso nti ono ba me ma ne ya we se enya mpina 20 me ne tina no na ya tina se ye tutu anamo wa aware kwan so nti na me de to me papa nim sanka onya we se be ma asuma esi na me ne nante enti be ma wo de ne wo tu bo papa ma ne wo bo papa ma ne asembe no ka kire me bo na ma ne no ka kire me say Messi ni ena makwa nti o ma me frɛ be ma no e de ne bai be ma ne bai no ka kire ne say obi osu adwuma na wonya ne sika no jimi na oba na oba abefa na odi aware ye de o papa ntu fu setwe ho o ka kire me say me be ma ne hu mi a wo ntwem Akoma na me nko school ye kafra sabre no a wo de be ma enwa asem ko papa ni mo no na woni na da woni ne ehiem why 6 me we school ni mo no emu ho na me ko no ho no ti no do ko da he onu anka se fie na me ko ne fie wa han ne dan ya wotim omu wo fie o wa ne dan onu ma me mo nyina na ti ti no ma me nim se woni omo ba be ma na twem o de me ko kire o ma me nso na ko ma me nso se ni wo si welcome e wo omo anka hwe ba omo ka hwe so de me nhwe sunko school se na bia bibi bone bia ensi wo yentem na se ye be ware obi ate ho ma ne yonko ye be ware ya de ba ntem nhwe so na me nko school ye ni be ma ne wa ha ene me wadwin me te samo kwakwa da ni so waje so tura ma chese muje be de wani so wa be Rashford me mo ha Boko dia. Hey, Rashford. Che ya ni ade wo so. Rade ya groupo. Ayiri o. Rashford. Wo yiri ya na wo girlfriend na to nchen. Rashford men to nka. Wo dia trase ko mo ma me na. Akonya we so dia wuntumi nye nega bia kwa dia yo no kwa. Okay, wo me hu Minkasa wo yire because ya ma okwan ma wanya no wade meboa enti wompuna Stephanie asemu a wo kan ni maame abo ni dua ne mo nyina bra mo nam me pa chaw say na wo side of the story esiti e ma ye hunu pa chaw e de anya bone bra wani mkakra ma me me pa chaw Stephanie e odi nkai kasa ye no ne mpra na ye ne no edi komoyi ne maame so ha ne asem no ye bebie mo ye nkwai Pacho Misia Stephanie. Na afu no ura JHS2. Akoma FM. Ko ka chiro papa se me pese me ne tana na se me ne wo nti bibi se isi a. Na afu na obaka chele na ba na se obaka chele me se ye hu no. Ya me ka bibi se anya dai. An chele no. Papa ne didi matem e ma na yele ka chele me se ommo masum. Didi matem woni mani na ani. Ba still man twemi ho mfli ne ba ne nchen.
ba me de anytime me wan make say bia o se medina time me ni medina atema medina from tititi me hu ne bani na o se medina time ba the Friday we ya o ba me ho no ma o ka kire me say why na ba ho cheche mu ye Stephanie ne ba no papa ne ba me ho no Stephanie ba what's me guess Stephanie ba me wa say papa why ba Akoma FM na wo no ba me ho no papa ka kire me say hana akwana mfene me ba na nsi jaache ho no se odni si mimi kuro mo no ma enso ni nso we nkume me ntiase se o ka kire me say ode me baba me kuruma se ni se enya me ti me pese me hu se akwana nya me ba anaso ode batu meje ana ma anje a entina ya ba ha enti wo bisa sa question we why na enyi no pacho papa o papa eni o maame enti wo bisa o mo question ben bi so mo question se akwana na me ba anaso mo mi no mo akwana su control se na me papa na me a me ba no na se nya me so me ba na mo de nyin se na betu me se me ji o manjo me pese me hunu bisa akwa na ba me nche omo se o mane mba me meba ho no ma me fa akwa no na me nya Stephen woni fie na me fa akwa no mra me ko fa akwa no mu ye ne ya Akoma FM he ba bi wo jaachi ono me papa na se me fa ne mra ma me ti me ka je me se me de akwa no ko ba bi e ko ya do na nso nse nku nipa na obesa me ba na yale ne panifo mu di me menim da bia ho ne kan ye ma me osai bodu ya sade yi baby e de akwa na ekọ no nsuo nku nipa na obesa ya akwa na yale ne nipa na omudi menim se ye fa akwa na nku baby se no ti me pese me busa ni se akwa na ye ne ono aba ne ma ne Stephen ne ba no ne dia on kan kire me na me nyi bidin ni mfiri akwa ni din so no nkra modin na o da to akwa no mo fan akwa no enti wo ye wa dore wo ko to ne din pacha wo ko to no wen omo afie papa ne maame no mo wo hobi pacha wo mo ne wanko omo je wo feso pacha e ma wo ko to akra ne din enti wo to ne din sen pacha friendly guy next bano Filigan eden NS Bano wo de Bano o wa ke na dia akra na to din so wo ko to akra ne dia nya sen be bosumi sen ni fan bosumi Bible sumi yani ena wo kwoto akura ne din wo be memu ene mema dodo na awo wo mo to mo madi o what if you say pacho mo 20 years wo 20 years wo ena wetimi asibu pam akwa wo mpra awofo wo no akwato wo ba ne din heady guy anamebwa heady guy Fenegan na so edika kaka we de me nemu na ti aka mintimi Filigan NS Bano en wa akwato badin okay na ushia Stephanie no na okosku JHS3 na wo so okosku na wo ye dan pacho na me ye adwuma na wo ye adwuma na wo okosku na wo hunu sa akora no wo ye school ni e ma ye nam wo bebreba ebi nsusu ye adwuma te se wo ebi kra ni wo musu adwuma wo bi ba wo hwe ni school wo die tia pacho enye bi bia ba Michelle Stephanie no wa anya me boneda entina mintimi mie ma no nka nje ni se si ana sisi mentia se ni wanya boneda se so na wini mo no dada pacho le bi na wini mo no enti first day na wo no wa post school wa ba na se no address e wo ko school pacho ye baby a omo wo no ye ko ye adwuma ho no oh pacho mutu kwa ye adwuma e wo baby a wo mo wo no atonsu pacho mu kwa ye de adwuma pacho missing work mu kwa ye missing work etu hu no post school ba na no ko school na pa pacho ne ya pon adwuma ye enumere na ejina be bi e da no enimu ene no twem na me frɛ na me je ne number na me ne di nkomo o ta frɛ ma wo mu twem pa ho na e de na frɛ no se ma bebre adana na mu je ma bebre ntwem pacho ma bebre twem etidie be pa na hu ni Stephanie ho a wono nko na asesa ba we de me pɛ no a wo frɛ ne se Akoma FM pacho ne de mentiase e ba efi me frɛ na me ne di nkomo a o ka je me se watimase nkomo be me ka ni se me pɛ na o timase no onye me bone na me nso me nya bone na o ntwa me ntro na me hu se ni se nti so papa ka che me se me ne nya ya me mintimi ga se makoda girl no se ni se enti mintimi ntwe me ho abra ei Stephanie de wo ko ne papa fie ya wode wo ko akɔkyere ne se ba ma wone ne twempera nie no me ba che o papa reaction o ye ankyere se won pere so se wone ne ba ne betu anamo pache ne chile sa me ba che sa bra ne na Stephanie no onyem pache de aden wo anya na chire die
because wo proba wo di na kofie wo papa se be me bo ne wo ka e wo school enti abrante e twe ho na me hwe me ba adan wan twe ho na ayi Stephanie akoni school na wanyi wasomdwe metie o pacho say Akoma FM na downfall e wo Brazil into Obama Stephanie Akora Akoma FM awan na de ne ba wose bada for Brazil na me de be be koma na wade wo efa ho be na ne ba no to say peno me na opementi do papa be ka bia no enyo no no tie ba me so mentimi nka se mi do papa achi aka ache ni sese ebi so ye mi bi ebinyame oye de bebia na benya wo se mi hu no man kan nche ni se me ne be bibia agya no ana se me ne ntemetete because of se me ne na ye bibi enti ka so me ne na ye bibi na ekyira kuma ka gya se o ntra ne be bia me de me ntimi kan nche ni se o ntra ne be onu betimi aka ache mi se me ntra be bi modi mojafra na wujede muni mojafra ebia no modi mojafra tira muja yemu akoye dendede aba mo no because sa wo ni Stephanie jai sa abre no a se ka Stephanie beti ase because mukwa na wo for no and na wo for aso anka wo ni problem but now awo for no wo mo ya against mu relationship no enu nti sa wo ni jai anka wo reason ya wo gina so an wanya so den pacho debi wo ya so den bano men kasa ntia na wo for da na men kasa ntia Stephanie so da ba me nim de ntia papa no maame e ma me kwan sese ni se di ntia no papa no maame ma wo kwan ne sa ye de ye be ko school entia brand ye twe ho na me ba ne ko school eye as simple enti wo nkodi di papa na tem ansa wa ka cho say wadi ni na tem but atem wo no ka che wo wanti no kra ya tem di die mu a bema enu ya tem di mu enye kwase ane aboa ne yakasa che ni purchase ya didi natem na emom no body language kra no obitumi e show body language no aka cho say oh wo kra no wadi matem so what you say work for school pacho me GHS what you GHS and as say wusu adwuma okay enti ababa wai ya wo mana wo na kwase ya toa ne so e wa adwuma mu ana sabe no atoa ni school so ana dachi ban e na wo de master fini a wote hey e che na wo fo me na ma me kwan se me ne ntena timi se ni PM de kasa me kwan se me ne ban ntena ba nyin se ni PM mo de ba e de me je ba school no de no wonya na adwen se o ja school no de no okọ aha obi a wo ko school ani aden wa ma no enwie sa adwuma bi obesu enwie sa wo do no a oni neto anamo but woni ne nkwankwada bano madam woni ne nkwankwada we say wo kwa adwuma usu adwuma na wapon ho pacho mi sia e say wo kwa boss e dey san ye de ma we twa kasan pacho mi je TC Akoma FM debia 8 ene wo bi o TC ni say de mo calculate mo so me na je say wo she bi internet it scan ma 7 di yan enti na no ntumi nya wa chiri bi no Akoma FM cheme ade ne die na bi oba no mani abiri o eduabo da so o mi so wa mo wani amra ne ene ne bekoso ayen ya wukom ma ye nwura asam no ne yetumi ewuru kran ye befa so a ye betumi ne o makasa ne ada ne dua no wote aha ade na wo ye de master finia ase mumienu obi antimi ntine ho fre ne yonko ho pacho ne kredi e di na ye mienu ntem ntina obi antimi ne yonko emfa ne yonko e cha na se ye ntimi enjai no kredi ne de he pacho o kan ne kreche me so me kan ade ho no kre onya basa ne sen on pem me amasem wana ka tire wo pacha on pem me amasem pem na fufo say bibie no kwa ha obeka achim sisi ansa na de kro akoye Stephanie Adam wo pem me amasem wa pacha na wo shi aba no na ya virgin there pacha ne whoa wo shi aba no na ya virgin pacha bano mo bo mo sema me mo me sem me mom say but am pe mom say but me I will not clap we be best say I will not crap me mo no you virgin dey na dey unu so you virgin Akoma FM papa virgin breaker bano the virgin breaker e dey na dey unu so you virgin pacho me ne di nkomo ka chile me eno no pacho hey Ishba me ya virgin what me ti be ka che Ishba say me ya virgin
edi ne dia dan say me virgin enti first day na no koda edi na hunu ye hunu say ba yo fa be ma da no virgin to ka no kre Pacho mene da me hu say muja efin ne ho eba history bi no ati ana say your experience Pacho me boa ono ani me ana me di mani hunu enti hu moja wo be ma ho Pacho na hu moja wo be shit mu ade achi wan ne sima mo Akoma FM ono ne sa ko si na ade na dia minti ase ne say wo say what 20 years and my champion say 3 years enti wo now 17 years 17 years dia minti ase ne me say whether or you virgin and that's when you virgin me mom say man ne say 16 years 17 years mo premo ho akwan mi bi sa mo mienu mo obi anyima no mo premo ho akwan mo kwan yima no na be ma no so yima no Stephanie who to America kwan 16 years me power de okwan Pacho me to America anko baby a ba me mpese me ya basa say me twempina e wo baby a na say me twempina wo baby intina me choose be ma ba ko say asuma si na menene etina ono na menene etina ono na etina me ba ma baby sa be ma no ene obekere me ade a Akoma FM wo ya kan say ba no ho a ni papa kan bibi a won te o ma yenhuna de kro because wo mu mienu bond ne de mama me ti ase o wodomu atwetan ene de me hye bi na medi mo achi sa o ebia medi mani bedi mo achi sa hunu sa mo ya wed na bon kokora ne merewa erade mi hunu ya ma me mu eye siatika ene yade bi a friend siatika me pacho wo siatika yade ne ha wo ni ina ne sa wo beko na 21st clinic wo matutu ase de ama wo what ntibi sa wo da siatika yade eya bomode aneko wo to ase na dwirim sa wo tra center wo den na wo nante enye ye eno ansa wo pene siatika no 21st clinic ne wo so bebo na wo to ase deku na fe yade bi afri utri so ekoso na ma reson so de ne 21st clinic won mo eboa ne atutu sa yade no ase emfidia wodo ya yade ya adwuma de wonua wo ankasa fa yade ne bra ne yen sama no ahunu mfidie no eso fa so ene mfidia ye wo na ebibidro so yede mo ama waka 21st canteen de ene 7am pepepe bo no aye ready no bebe mu no de bi enkrai do market heavy do dan mo kuma se show over 6 Suta for radio so nya ne tachima go so 21st clinic wo be frey yen e was 0540 311 tie never 21st clinic number ne ma me ye no pa ne hia me number no 0540 311 achesa wo ko na ya saw yade na woni medro bi aba yes say mema no wo mu riso ne so yens enso table so na Ishadaba Center for Edward ya be friend no Bestman capsules no wonua e wo se be ma bi ada wo ye be ma menyi mu twemu mu adoa be ma bi ahia Bestman capsules ne bi e be siesie wo be yi yade ya ma wo ye mre wo mpam no enya aphrodisiac na emom no wo no mu yade bi na ha wo enu ti ama o mema ye mu no ekofom eyi sa yade no free one naturally wo ye be ma wo be gina wan kasa wo nan so enu ti ememe edro me kan for de ama mo Bestman capsules wo be nya big prostate cancer ne cancer e wo sabe wo hwe mu ni nyina no ebeyi e de free ho wo be ma mu cancer ne nyina beko pharmacy ne chemical shop bia mu be nya bidane e ba hap me kolena ke ba mr ba ubenwu wonom Easter wo suhum Hazard Street Mr. One fana be ma me yi ni makoma ehia me 0208 28 8099 0208 288099 and 0244 966043 0244 966043 now wa ma won sanso akabi Careful to travel and tour recruitment agency was a bomodia na bra na ene won fa won to kwan Canada working permit visa ya de ma e fa na person to kwan kro bra careful so travel and tour was see ade yo ene yen fa wo sika ni yesro nyame hyane so ma me yenya za careful so me na me ka kire wo be ode be to kwan kama eno nti bomodia na hwehwe careful so travel and tour recruitment agency wo kuma se emena high tension for yen e was 0241 169774 0241 169774 and 0278 902965 Careful soon no what do to cry Stephanie Mame Samra was subium many abre adia pa na wo wo ba no ho ya wa wofu aka bia want yase adi na chi adi anyam adi awo na still problem no that's why exist adi na wa yama kire yan Pacho dia tia ne say menene ti no onye obi a o treat me bad
onye obi oye nipa basa opena amfosem onye obi a oye obi a nani da fom pa den na hu se wona ade no woye chese ma mi hu no mi hu se de mi sika oku ne hu ma adwuma oye adwuma ankasa oye adwuma ade show no ankasa ho fa nani ntu obi aso onsa anye nipa oye nipa boni ni ana so oye nipa basa se bema we osole anu wa pie kwa ha osole one ne namfofo kwa ha de obeye bia o ka kire me ame ya oba no tumi ka bibi kire me pina ansa na waye nti die bi no okoye a wo bo wa mane asa wakoye egbo no mukra adwuma bi wa no mukra wo se o mutu kwan na wa frɛ me ebia adwuma me tu kwan akoba bi se ana sese ɛhɔ wa na asa adwuma no mehwɛ na se nya me ka kire no nim se ni sika na okopɛ de ba wo jai onko menene ti me ka kire se bra me hia se ya na odi ama me wo fie bra no oba de wi on me nua no nketu akra di agro no oba be ka se bia ni ti pen sofo eni omo onya me ba no hu me nso anko opesa anko sai mi ana asese ya anko nka nche me se me fa no nko hu ma ofo na we nso akra asese asame sekwana me mo me nsem ni bia na sama me motifo sese mi hu no because asa wo kasa free nyansam minim but okenya sakasa wo mu sade wo mu sanu wo mu shi o mu sese 18 years be man wo 20 wo mu sade but enkure bi ni nam banchire ya yakwa wo mpre wa wo bi a yenwu wo mu kunu nom enti wonyimu a wo de to nani mu no wan popodeti menyima me de to nani mu no eno kra ma hu ono na e ka kire me say menyem ana me so obua nti me hu ye no kra me sheda ye ma adwen se me ko school nti me bisa no se bia me ko school ye den ana se me ye ma adwen se me pese me yinyin se na o ka kire me se da bi menwo sheda ka se ko pese o yin na adwen ahwe na me head your be o ka kire me se menwo ma no na school ni de se me ma me mo ka so mo hwe no anka sa beto ameso ama mako school no na me obi ameni made onye ready so obema meja school no hey Akoma bana wo be isi wanyem kra wa hunu wo na hunu ye kwa be so na afa so hunu ye the pregnancy sia ya kwa ede na hunu isi wanyem pacho oba me hono ma e o de we osibe ye no oye say onye lipadin ni ba sa anyin sen to no de oba me ho bia na ne lifestyle sesa ena bi di hu ka je ni se ni me hu no ba na onyin ni ti me na me ka je ni se onko check o hospital ama onko check na ka je me se nti se ye ne dai ye oyi ana me se de bi onka nche na wo fo se ni ama o de to na wo fo ni ma ofuru school ba ma mo ba fi ma Akoma FM pa ne ma me ni ma me ka che o mo se me a ema wo jitu mu say ye wa pacha obayi si no ye virgin ebra wo hu mpacho na wo so ye virgin ana pacha ye wo fa bada pacha de bi wo fa bada pacha de bi na virgin plus virgin equals to them e dey na mo yo ye because wo ye virgin wo nya hwe wo nya bi da wo so ye virgin wo nya bi da ma me ka to wani na mi bisa me question se wo so nya bi da enti mu ko dem no petre na za e dey na mo ye mo nkire me mo ntwa mfoni ni nkire me ade se ye nyina ye nyini mo de bi me ma wo onso wo enti virgin plus virgin pacho mo ma me bibi kakra na mi mo ko there first day how was it mo so ma ko show me ni ma na mbedi do me pacho wo mo di do ahwafo wo me se me wunu bi da wo de bra na be show mo bi ma me wase keke fa wani bebo won mo so Facebook live ya Akoma 87.9 FM na just say omo mienu dia na ye me wanwa to be sincere wo do pa nie pastor Julius bra akwa mo dia mo mra 1 minute mo fa bibi mawra mo ma me in fact won mo susode but kasa won mo ka no nyansa wo mo kasa nimudie kasa mo dia mo mra na mo mehwe wo mo ma me akoda mienu ba sese wo ma nyina nti me brother and me sisters me kan sa mo mra na mo mehwe wo no ma me mo mehwe wo mo Facebook live Akoma 87.9 FM bo mo dia na braso sese ya na mehwe wo mo enu o mo di nkomo no
enkoda won mo kanya asasam say ye me age me sam ka me be popo mani bata sesese no ma me akoso say akonya so ayehye ma me wo mama so ayehye ma me hu de menka Akoma FM. Stephanie Madam. Bano Musa hwam wanim na se de musa hwam wanim na ye me fe me kwa makohwe me so say tutu anim bi mo hwam wanim ba ko ma me enya no ene pastor Junior Saka no wasenya no Akoma FM. mame wo ba no wa chere ne nyansa pa o mame kasagu fedie ni mame ai wo chere ne pa wa no ba do odi akra ni ba fie de edi kan de na wo so pa mo akra we ma no ko fie madam wo pa mo no sa wo me ba so mo ma hwe wo no be mame na mo ye hwe ne o mo ba no a eda wo no mo so no ba no madam wo na hunu nyinsa na aka chere ne sa onyem pacha waka so won koyimu wonu pene ka so koyigu na aka chere sa de yin kaje nse wonjai okay me question no menyira no me sanam tie me refi me pa chow virgin first day award them mama and sister asiri ade na course on ka sa me me doje question no mon kan ya me nkoi Akoma FM. me tie wo how was it dia na mo ye like me pesa mo ye da because wo nya bi da onye bi da wa pray wo ni mo be kasa tell me na yenye obi dadie ba okwanya obefa so aye de ya wunye se even kra waware na wunye bi da waware na wo ya wunim de wi a obeye no nti na yenye bi dadie be dru honom de yenim de wi a ye beye no munim de wi a mo ye no nti se ye Radde man ya question me bisa question so but you people mama ha me mo de mama me some question no until like how did this start munche me bana one be ma chere me waka no de bisa no waka so chere de how did this start chere me pacho Akoma FM. enam se otima se ana se metina se ana se ye do ye hundi no oba mi nchen usunu mo ontwetwe ne ho ena ade a waye wadwen se sei ena ma prani se mo be ye de bibia no ya bibia untimi waka se ene bobo ba ade che untimi nka se ana se nti ne CP se adokrosi ne ye nti mo ya mahwe se da na mo ko hia ne de mo ko akoye sex pacha ena mo ko yoyo pacha hey azifo ena me trase enta pastor Junior me na me to one me pagya mu kaka muti wo sane ma afoforo me eya Akoma 87.9 FM bo modie na bra Facebook page ne so sese a Akoma 87.9 FM mesra mo shama ya braje mo hega be ma mo George na Rains mo modie na mo nkoso na mo shama ya fa YouTube nso na chese Manuela Adams ne Sami so nipa ne sa tibia mo na mo so mo share e wo Facebook wo e de ma ye na bibia etumi aye kama okay enti yare wo sa wonyem how was the experience papa dia she TV no so for Mobile live on wa ba wonyem kama ahu na wo funu pie na jese bibia aye kama sa no wo funu pie how was it acha menyemo no na enya me basa nti na me di ko school ama me nya 6 months no na me betina afie e de wo ye na wo de onto wo ba wo ma me wo na be wo ye me ba me oh okay but unyin sai ni mu bibia mu na be ma no treat you kama na hwa kama bibia no na ehwe me me hia bibia mekọ hospital bia ono na ehwe me ema miska edeko na me wu ye na me maame eto pampers na esem na ani we ba nti me ka kire ne say eni ama wo to aba no ne nana na wo to abre no ema me bibi sakra me fre me kuma na ma ka kire ne say me hia bibi say na mim bisa me maame na dako wa ba be ka say ono na ehwe me ana sese ba bibi wo honom dia otoba okay bibia watoba bibia owo krom wo ye na sade wo dina wo bibia for 3 years ni wo bi ho ye beka so odofoforo ena na wo kire wo enti wo be krokro ba 3 years amata ni na ne so ban no ensesan ye hwe yo tia no tie ba no madam 3 years ni oba ni so ban senatie pacha do tia no tie ye mama me ntwa me homra na me nkoye ma me so ana
mama madam wo mumu dia hin na ye wo ba me ba cho me ba ne Ranford ba no okay consider ben na wo no sa Ransford Akoma and FM. Stephanie etwempra me ba cho madam ebra me hu ye no de ne chese se de hu si kan se be ayi no 3 years ni no me de na me hu bibi sa fi sa almost start ye no na me hu wo hu aha almost starting de wo hu na no fa ne mafi na ebi odere ba na jo a me ntimi nkyere se obi ada ne baby good mama wo dia ba na mu ko fie tamben first day ame ko ho ne de na o ma me mu wani mo na ya anopa ba mi nim se no mu nim se ye me bibi no no ana ba ya tue no ana me ko ho no ama mu hu se me ne ba no ana etu anamo okay oni ne ba no na etu anamo ye beba ye ma me won sam ka yes sister ba ko ha enipa wa doso wo bia be ka ne de ansa na ene ya sorry enti e full story enwane enya ye ene ye ntina na asam no menim se wotie program atie na na de wotie mpani nsam a efiri sabia so sabia nya enkoda meka se wo mo aye mistake wo wei eye sweet mistake me pa cho mo fa to program ne so mame ene program ya friend sweet mistake eti ka fefe no agye me so talala wa ba be mama sanka ka fefe capsules ne bi wa ba ebesiesie obeyi nka every one white ebe free wo wuni atenka ka fefe be mo atenka be ma de chia sa obe ma no ehie ana wa ye mre wo mpamodwe so wa ya se ya edrofo apa meka se na agent ha eye ka fefe capsules bo mo de na ko Daniel ba kwale na Fredmans up dan ke so ka bank smart oboase se wa he ba mamponjo das mas kono Ousko bi nkoko eye fre 0207 183819 0207 183819 Harriet the number no wo fra wabaje so channel so emame J-Line travel consult and we do two kwan Schengen visa J-Line so but the be Canada working permit visa ni na no de ma enu ti bomodia akwatue mu nsam de e fa ngodan wo biada se J-Line travel consult na wo mo en fa two kwan Expo ni Dubai to koso enu ti brania no celebrities no e hwemom ye bewie January 2022 ye wato so sexual tension for 0249 198615 0249 198615 go fa mojadro no bi na ba ye fine e be mo da ye be mo didi ye wuni moja be mo moja oba se wo ko fitie ne man ye ma wa go fa mojadro ma wonsa enka bi Mr. ba kwale na ke ba smart ba Fredmans apidank ubenya bi so e wo chemical ene ye ba shop bi mo ye ka ne nam gina na go fine kotwadru na friend Dr. Go fine e wo 0244 596532 0244 596532 ene se ya beboa wa na je se eye 3p garlic mixture abibidromo wampam jena piwak natural one makwa faba 3p o 3p Francis Waja was a 3p abranje se 3p Hegabema s 3p Georgina Race s 3p one crown enka 3p ni Mr. Henty was a 3p enu ti bansanka edra eye natural etutu yade asedeku ma wujira wana ma so Daniel ba Misty kwalena ke ba pidank Angelos piwak natural de masemo de 3p abafre 0248 928824 0248 928824 natural sa wanya 3p garlic mixture ni bi wo piwak natural time time herbal mixture no wo bia nim sa malaria duro tatahwe no enu ti bomodia neto time bra wanya malaria time ba mixture na keje ba capsules so etu nam nsan ya de ase emfa emao emroma bi jana osatonso na akwaja ase kwalo na ka ba Daniel ba Mr. PF may also come is apidan wo benya bi 0244 417 669 0244 417 669 ye twa ye ho aba dia kemu ana doso middle na den na 2 me ko SS2 ana me fa afro ana me ba fie na ye de ko to be ma nanim ye de ko to be ma nanim so osom e ma mo ba fie e ba je ama me ko school mo kra me nyim nyina me di ko school me ba ba wi ya na me ba fie a next year June January mesa akọ afa ma wo ya ba ba to akra ndi me nyem bibia me ko hospital bia be ma na disca na ma me 50 day one a me nyem me ko hospital obia ka prenim be ma ne sika ana de bia me de hospital ko pem se me wo ya me da hospital obia ka prenim be ma ne yi me e de ba fie ye ba to akra ne din edru akra ne din to no omo be to
me papa mo nso say Akoma FM. Omo nso de kremodi ma akra no omo nso de kremodi ne ma akra no akra ba akwa to de mienu yankwa ya tete ho a tue so be ma ne ka chem se me fa nto me ma me monim me ma me ka chem ma me ka chem me se o mpene ma me ne be ma ne ntina ne entina o chana me ka chem se anya se mi high school na ma betina fie kwa o se me betina ne nchen na school ne die still meko me ma me so na me say ade be na be ma na ye na o se wo mpene o se no de onya ne hwe ba pina na wo mpene se me ne betina me ko be ma ne hono ma na wa frɛ membra fie atonsu ne jaache membra fie menyemu me ko hono enumre inso to no frem no say membra na me so ade asa no body inso to no hwan frɛ wo sabra inso to na me ma me frɛ me se membra fie ana me se de bia ade asa me sa so nyem into de ma ade nchina membra ana ofe o kasa na me se de bi o de ade chi ameba intime de memba enumre ehwa na ofre be ma no se enya na yire ni minto ma membra na be ma ne frɛ no e ka kire ne se enya na yire ne media se na wan kan kire me se se na me ma me an kan kire me se me nkɔ be ma no ho embejiska e na me ma me afrɛ se be ma na didi na tem se wo o se o ka kire me se membra be ma no ho embejiska o betin kwasa asem o be ka kire no fiti ho me ne be ma ne kan ya o se we ni na tem so ye betu din no ye pempanyifo ne kopa me ma me acho e ma bibi akoi na nse ya mu be 2 weeks ni Friday Akoma na me di FM. akra no ona nampo yare be ma ne papa o yare onko be anti me wo akra no hu ne da na me de ne ko ho se me de ne kwa akochi ano wo akra na hwan hu ne da be ma ne papa wa gugu nti wo mpie ohun akra ne da amekwa ese me de ne kwacha na afen so akra ne niam bi asa ye kwa akototo nti me kokra na me ma mi ne fie na mekwa ye obai na ofrem na say adanti na woni fie na mata makra ne se me de ne ekọ be ma ne ho na me say da bi o ne sem na na asa ne parazone ana asa na mafre be ma ne se ombra ne enkototo ne de afa so kra ekọ mu fie ho no anya ye ne ye to semina anya ye to parazone ma akra no akra ne bibia anya ye na ye to intimin free hombra na ofre be ma no obebo ni dua Akoma FM. so mama free ho no obebo ni dua ma o ma me aso ni yem aya homi o de koso na kasa ela me free ho no enumere me bae na okasa ya na me twa aso na metina o so obebo wo be ma na woni na wo ni dua ma ne ma be ma ne ma me aso ni yem obebo ni dua say anya na yire ne me na wa mama ba ne nchen anya na yire ne me so be ma na ka che o say o pese bi a one menyam kro betumi trinsa o se wo mpene ma me ne nta afi me kwa ne ho so ase anya na yire ne me ana me ba fie bibi ato atwa Friday ya na me sade akra ne ko ho no me kwa na me de ne ba ya o se ade a che na akra ne yare o se me de ne ko ho no ana ma akra ne yare ti me kra mpo de ma kan che be ma ne na busuafo no Akoma na FM. Sunday me ka che be ma se Monday me ko we nti me de akra me kwa akọche doctor ye ko doctor no ana doctor je ye to ho no na be ma ne su ni ho koye adwuma papa ne so yare abusuafo ne de ne ko baabi nti enum wane de na omba ho Saturday no ana ofi baabi okoye adwuma na oba nti ende aduane ama me na de bebremba skase ekoto aduro na me yiska ne akoto ba eduro bi wo ho no ma na me sika o ma me ho na me jede toy afle e ka asem na ma me say eduro a wato me fa ni sika ma no ana me say de bi o se wato eduro kra wo na wato eduro ne di ama no Endra ana maso frame ana o say akra ne yare ande bia de no hospital e the oxygen ko sine so intime mfa ne mbra na won hwe se bibidro bi kra no mbe ye na ne ya bo me ma me amane ye de bibidro na ye no menem kwa ma me ne be ma ne kwa na ma me frɛ
Oni be ma be. Me me kunu ye o ti me nsa. Akoma FM. Ye ko na me ma me frɛ na me so me kura sisi na ye free fie. Na nka me ba be frɛ o. Me nim sɛ me ka kyerɛ sɛ me ne be ma ne nko ana na ma. Obeka sesei ana obedidi yatem. Ana me ka kyerɛ sɛ o makuma e ka ho bi. Nti me ye conference call ana one makuma ne kasai. Enyo amo na ehye me. Akra ne yare a enye sunsumu yare na maka sɛ omo de bibiduro kɔ akoye no. Mitime baby ono ana toto akra ne niema e de hwe no. Nti sɛ na ma fa akra no ensi kromu honom, ja ache honom. Ana ode wana mka sɛ ye tike ma ayeko. Nti me nsan embe fie. Na wasa afre. Akoma FM. Yen sai na me se de bi me nsan ye tike ma ayeko. Ana mpapa frɛ me, dia nkwase asɛm na ya meme ye no. Amede akra na faka. Se me de na ekwaja ache honom. Akoma FM. Ana mi san sa da akra na ya me nko ame ba na. Bisa o papa. Ende minim se woti ana wanse ana okate ko no. Eche na maami afrɛ me, ye tika mu kra ye dura wi o. Na wa afrɛ me se me ne be ma no. Ani makuma ano se na me ka kyerɛ se makuma ne ka ho aye ko nti. Me ne be ma ne makuma ne de akra no. Esi ja ache honom anto ankunye. Ana e tike mo sa fa say wa bodua no me ka ho be ma ne ka ho makuma ne so ka ho ana ye de akra ne kontu anto ane nkunye nyina Wa na kan sa asem no. me maame Wo maame. Anto anku mu nyina. Wo na ye de akra ne ko jaache ho no anto ankunye Obo no phone so. Na kire wa kuma. E kire me ana ka kire me se me fa phone ne ma makuma na me se ye ne nam ti na me ka kire se o de ma ka kire no. Nti ye komedura wiye ye si ye Obo ni na wansan. Na ya tike ma ye dura Na wiye so timi sa me ye. ye si station si ye de ni si ja achi ho no ma antu anku ye Obo dua so na mo ja ache. Ani anto okumo wi o. Ani ye si ye nti ye si me de ye si awie ana me say ye nkoma so na me fa ntu nanim ye kwa na me so ye ba me maame afre say ye nsan me say ye dura wi na say ye tike mu afre say antu anku ya ye de akra na e ba honom kwens ni ye kasa no was afre say ye ka say ye de aduro ko ye akra ni nti di oba bibiduro be ya akra na say obeka ho me de bibiduro ya akra ni bia antu anku no Wasabo dua to so bi. Abranso amebeko school ma si wi aba say opeso oji akra no otifie wonya hwe makuma atifie onya hwe opeso oji akra no hwe no mama Ya bant wo koye a wo so bra ya se aba Facebook live Akoma 87.9 FM na cha sa yenko yenim sa nemum no Sugar Life Family Party ene anya sa keto we ye Sugar Life Family Party ene editi so Rotary Park enu ntie wo bia wo achichiri ne bencha ye mpitiripi ne mpatrapa ye nyina ye nko na nyame adoma boa ye ne wode yakwa afina meto obia o enti sa party we dia mene mabusua na akwa na busua Pastor Julius na busua ene Ismail na busua na jese obia Beluchi ene ayi wa mamitu wa no nso de wa mamitu so na busua ena na ya so na busua ena ye wura no bema Dave so na busua obia na busua ye ko Sugar Life Family Party enu ti bomodia na ne emehwimom what ye ko no wo Rotary Park enya sam ketu akwa enti ye ni general tonic concept for na akabomu ena ye de Ghana Party in the Park and then yade ebrewo enu tututumrika mana motso na wo win say Rotary Park dey any golden tulip and edition mo 4th December a Sugar Life Family Party wo bia emre bio edom na yenkwankwaje ene yenidi na yennom na edie ya na aka yene hye so eya no panondu 10 a.m. 4th December 10 a.m. Kwapim se wankasa chele to betie ana wo mpaboa na wo de baaye no ebawie ana wo fu na wo de baaye na be se twa na wontumi num bie na wontumi nidi bie na wontumi nsabiem na afi wankasa wo kofie sa pepepe enu nti ye ne etichupi actors ne famous artists ene ekwakohia ewo ho eye Dr. Drew Oba Live Amrado Oba Live Otele Kumawood Oba Live Nana Yebu Kumawood Oba Live ena afi wana wo ni kapi ya wo be bomode ane ye nyina ye nkonkohia free house
screening ebeko so we Sugar Life party no ase Sugar Life family party Sugar Life family party na say enu nti obi amre bi we Ghana party in the park enu nti bomodi ana shane so me say so Rotary Park 4th December enu nti shane so free house screening will be amra ne yenhwe na pomuden said ye be ya ye de apomuden ene ene ye de bekwa akora 2022 keep fit clubs schools churches associations will be amre bi ebo no yate so kra boko wo ba kakra bi ena wo betua mpanifo eye 20 cedis enkoda eye 10 cedis empany for 20 enkwara eye 10 cedis games and gifts ahodo ya ye de ema no eda no just say ebeye memorable day ede ama wana say memorable one enunti bomodi na ehye so na brabe schools association groups no mo hye so sa mo beto mo tickets no advance mo beto ansa na nyame ya adoma 4 December no ye the party no etintimo so schools any associations ni groups no mo meto mo tickets ntem mo to ani ye hwan so na ye de ama mokra bomodi ansa wo pe ensem ya medi ama we efa Sugar Life family party no Sugar Life family party because so Rotary Park 4th December anopano no shane so ma me wo pe asemfoforo bi atie wo ho a fra ye mpani for wo organize here e was 0240 64 2204 0240 64 2204 and 0542 05 1453 0542 05 1453 bomodi na bra na fan ye be diagro jese e be ye dika enu nti enyu hu free mu wate awofo no mama no ma ko school musuma ko adwuma awofo bi okro mu nta hunu wo mama afei 4 December ye ni nkura ni nyina nko ye nkonkwaje ani yes I Emra studio ha sai biem we na ye ne ye maame ya wo ye Ransford Bano e maame eni nkomo mama na ye di koma sa ye ko break no aha it will see one more twempra no na wuhuni ani ade mi enkoy e pa cho da ko ba ko bi na me hu se wo be wura no o shiri ni enti ma me friend ni me ku friend e ka kire nse o ko school ti me sre no onya sa ne ma na wo ye no onye den on hwe so no nko no school e ma me ba PSC e friend Fosti ani NST e wo he ana mi kun e ma ga ne kura ka se nko be twa ba na nko de abu enti e friend no ye ka kire nse wo ko school no se an wo jina se no ka ba bi na se school ni awale no wo pede he makola ese opani mienu nyina bi wo be school pa wale aha Stephanie o so opani mienu nyina bi ti ni kura ni sere na wo ko school na school ni awale de opani mienu nyina bi dia me sraw enti wo so wi school ansana de obeye no why ti aja ho de me dame dam ba bi nko enti ya da se so ba ho so enti oba ho a obehye me no ko okọ enti minti mi hu tam kura o de ye den abeba ho enti de ye ho no ma na ma me be ka kire se akola ne ba me ba nyam enti o de ba ye ahwehwe aso ani enso etutu anama ne ye se ye bisa ye ba no se no kure me so akola na oba ho ma be hu no da enti mi nko ka se e bia se nya se enti o se no kure de be ko na ye so de akoto ofu nanim ani de koto wo manim ana o mjenti papa no so betena ho ye fie o ka kire se sanka akola ya anya ntum se one na nyem na akola kura ko ye dwuma ba bi na oni fie enka ne kote kura sebe on fa hwetwem kura da ko be kuna to atwe eso nyame am pa de moni nti o bisa na o ye se ye ono nti ye nso etutu ho na mo e de abeto mo anim ama mo agene feso akola so we ko hospital so we den sakola nya kura ne ye akofa ba ye be didi ntoba ne ya de abo akola ne sufi se o sua adwuma sa ama akola maami na ne chusu hospital akola be ko Akoma FM ye sinka pramuso ene ben na me kukura ye adwuma ho maami sida enti akola stasi o ho hospital ayi agogo sa o kwa na me be ye scam ne ho nso kura ne ko ye be fa so bia no ye be fa so na akola e de sa no nya na manse ye toto ne ho ne manyina ma akola enti wo wu nyina na akola be men Ranford no gyan leba wodo ye e ma ye busa bi me ye ko wo no no gyan na se fon friend ma ni gyan ko sisa akola yi wu wie ye wo gyan ba bia wo no madam ye no kure na me baba ye nso ti ho bi ene wo be kire ye sa mama to aso ba me enti e ba sa no na se fon be bi sa akola asama me baba ye gina ho no papa ne se akola no wanya kunu enti bibia ni a ho na eye bibia enso so no o ka kire hwan se o ka kire na se fon no sa akola na enya kunu na so o won so na ne kunu gina ho aha na time so ye no epa ho nti na ye kwa akwahye madu nti akwa na nurse ni bisa sa de me ne be ma ni hwe ya na
Ona papa je so say ane. Oh. Enso akwala yi no, ono so na ahwe na akosi say wo nyina wo gina na homa na wo wie. Nti wo wie no mo frɛ say akwala na wo. Enti asade wo se ye bia, akwala ne da ho che wo se gisi akwala yi so. Obre. Ada wo 7 months na. Da bi oba she ho bre. Enti aka ye yi na ye tua ne nura ye to nyina. Ye nya. Ene ye boka ye yi na akwala na diska ko. Ehoma. Ye yi akwala yi. Ene one no sa de ko fie. Me de na mo fie. Nti wo mo wie no mbae. Ene o meka bibia. Nti akwala no bibia ye. Wo ya ye kohwe no ye to ayi friends o mo bucket ibi. Ane ye to semina. Ade ko intare me ba panyini tuto bi. Wo bia ye ne ye sa de fata bia. Anso ma me nani. Ade ko ye no papa ne sa be gina ka say pampers nka ho. Akoma Ama papa ne be kan nam ade ba ye kura na pampers bebre wo ho no mo. Ti bisa wo ba no say obi wo ho na next time no. Na de ye nso ne nya samra ye de ba ye to. Ni nyina ya mpa ba bibia be si bia akwale chese oba ye obu ade be chese me hu ne hu boni bia enti mi nya gya no sa enti ya asade bia se fata enti be me fansa bosumi ni ase bosumi na otwumi ni akwala no wo ya week ti akwala kura na ma ya te se papa no se nko ba wiere ni tire ho na watu akwala ni dina brank won mo ya mane ani enso ka kire se yenya nkramofo no na wo akwala no ti akwala ka kire enso ka kire wo mo se ya mpene na santefo amamre no ka ibenya 3 months ani etu ye bedin enti ye tena ho na se de maame no wo pressure ye no na ye nya kura wo se pe bosia ne de kwato akwala ni dini enti bini mabusua ya keka ye nsa se kwato akwala yi dini rapo bag ho niema wom ni ade e de ko manche body akokọ somfan akwala ifa nsira na no bibia be ye bia ye sister ni na so ai kuruba no na toto niema toto ye ene onya kora be boa no bi because wakofa aba wo se aboa no nkwa fikire wanya akwa ma aboa koka na obetimi ahwe no dabi enti aya se de amamne sifata bia enti na nsa akwala yi yale ana akoda be na yare he okay o yale bia so na de o suggest ne so ya mo se ya na ni mu ye hi ana mi kuru se dabi se ni mu ye hi dia ya yi no dia ya nso na skani hon ma fe na kola ya adwuma nti ma me no ana pe bosia o se 3 million na kola fere ka kire ne ya nya 3 million no ye yi no na de chi nti akola me enko kan kire na o nhia no kwa na o ne mra ni en fa skana man no fa enko sane ma me na de etua ya o fa enko ma no na ayen fa nko kire obi nso ye duru okay se bia ni mukura na ha na da bia o se doctor no kra se ne bu office o se ji si akwara no so sa ene ye kan se na akwara ko hia no ne no ba o duru ja chi no obo akwara yi dua enti wo te se wo bo ne dua sen se nsuo no enkum wode ni si ja chi won ma nsuo no enkum safin enkum Ramford Bano na akwara no so kan se me bye bye ye ena ne wo mo koy enso na wanko bi ensa nkum enestin so nka ho o baba ya no so nka ho eno no ye de obo ne kwan mu no na metese so obeduru ye nso obeduru osaye bobi osa bobi o eno ewu wanim ba cho de bi phone so ena yetutu anamo sa ne sa na tie de a ye nso so ye TV ai wo ha se enti e beba ne ye beto mo anim enti ma ya sa adwene se ye de akwala ye de ne bekọ wonua maame ne nua ba ko okrofuro mpranya ase ya chi junction ho baby ane ye kwa ne de kọto wonua nanim se de ne nua ye ni ana o friend ti maame ne sa ko friend enipa foforo sa be kan ho so ya dansini na won kana ja ye nane dua maame ne so na ne na ne chan ne ba ne wukura ope ne ma doso ena doso ntai den woyi ni film ana sa me so sa be yi me so me de film de ana me so enya dwuma sa enti ya ka kire maame no nua no se nipa na chawo de waye na me da wo mo ase na yeso be tuchi anamon ne yeso be hunu mpanimfo kwase ebu nti na mpanimfo no so wo hoyi ti da mo enti won kama asem mame ate ma me be say yo me nua babra na betra se na onso fa wodi akakra ma agefo asem no se de yesetie no ebebare enu nti ye ntumi nwie ne ne ye ne Stephanie maame di nkomo wo se wo ye wo bi adwuma enti ene okwasra kwai o sra kwai enti china Stephanie maame ene ne papa ewa ha enti ebese ya to aso wo sra kwai ne na kira ye nyina ye hia enti Stephanie maame ne papa kira bese ato aso nsam no ye nu ba bia wo emu ade Stephanie o maame ka sa asam ne kira wa na se wase ne se shadaka sa asa wo maame se de be wakama wo TV Endra obodua no ninu ya bi wo krofuo me benja achi honom
ani ade ko tu na nim se anka ode se ya yese na wa bodua anka bra na ye nka ofe na ka twa ne se nya me nko a ne ba na me ma ye de akra na ba na wa bodua na me wo obesie me nya wo kwa ne ba anya me nko a ne ba ti me wo obesie o ebi pemani bio mesramo say ye ma ayen from so a ma ye fa bufuo enkeka nsem bia ebeduro baabia no ye ni ankasa asem na ye de anoka ye no ebe ha yen oba madam unua ne Ransford me ba chan okay asema ye ka de na nim fa ho me ba cho de na ye de aduro ko hye na na awo no me ne papa ne Stephen ne koye ti ye kwaye no ana wose unua no se me bai bo moden wo ye be hye de obebe fia ba be pa chew ansa na oba be hye akola no papa no nti waye na me se wo fa bibia nche no mmienu na aye nkola nti ye run entrance wonum na nurse ni bisa nse na be ma oni akwaye nyinsen ye wose wanya kuro no na ye de e hye ne ba no papa na kan me ba chan nti me no me so na me mpese ntawantawa bia besintimi no me ba fie de ma amoso nti sem we se ekɔ na me yi bete ho kire ma me no se na papa na ye de e kae ti ye yi akɔ na free hospital no se de osika asa akɔ na anya kru nam nim se papa no betua hospital bay no ye na etua hospital bay ni na enura ma me ne frɛ me phone so won na hwɛ akɔ no e hwɛ ne ba ni na ka ho na se ma mpa cho nya abotere na bibi kura si a yenka ne bɔkɔ wakache me fa kwase asem ne me jimi enfini sunko no de ekoya ode mi ekoya pese ode mi nwa ifa so no onyamfa ne mfa so ne nya kura ehu no hwe Akoma FM ba cho de me so enti yaso obodua ne ma won so kan obi e ba cho oba fie no ana wata frɛ akra yi se me na ma ba fie no ma ba be fa ne de a nsuo no sunku mi bi na de oba ya akra na duru nso nsuo no sunku ni de oba ye omo baketo yi a ye de oxygen de bibiduro e ba cho ye kwa ye bibiduro ma no no de bibiduro be ka ni bia wono so nya de edua no enya no ebe yabo wabo ne ba na adua wabo ne ba ne kru ne dua wabo na ase no dua ana wabo na kuma no so dua ana wabo wo bia wodi aduro be ka akra ketewa no so dua ana wo mo bodua ti be bodua manchire papa bema madam yesi wo yire wo na gira nde ba wo do labor ward na gira ho enti akra ni free wo ba nyina wo huni cheme edi na hunu ye na me nko doctor grow fine na doctor kwa wo ba ma yaduro ni Akoma FM cheme yadu ko labor ward awo cheme na me ma dodo no akra soro tumi nya akokoduro ba cho na me wo fie na nurse for na frame se me mra ho no ti me ko no ma na Stephen nti me nwo na wo sun e ma mo ka che me se me fa me nsan fefa ni sisi achi e ma me ni na ma ne wo we ba still no me nim dia me da ma me no papa o no me din kumo o ne ma me din kumo o se me din atem e ma ye koto akura yi din me mpanyifo ye ko yi na apa achew ba fa is that gay ba fie no o frɛ asemo din kaka ye nse se me ama ne ba na amba me ni di e ma me ebi ndi na obobo me dua ma me aso ne yam enti labor ward on ye ma wode won safefa na ne sisi achi pacha ena otume wo ye pacha ma mote mo fa mo san fefa mo yire no mu sisi achi na won mo kwa wo a wo mo be to se kosi Akoma FM wa wo de me ba ma doctor grow fan transfer me wa say ma doctor transfer me na Jagris fertility and natural clinic dia Jagris o Jagris en ye wo mama fie emma enkoda so fie e wo fie wo mo any Jagris fertility every time say wada enne yi say wo pe awo mo wade enfie du num enfie du nsia be ma ye wo nafofo edi wo fe wo ye krawa wo ba wa sage ne ba mo so ye bonini me say wada emma re ho ate wo de bomogdia na ko Jagris fertility and natural clinic na won so ubenya wo yesi kwan emma wo ne me bia no ye be yi yade ni na firi ho mo be wo mamo mo be kwa kwatwa wo sampaibo na wo se de tatoa ne de mpaibo tatoa de mamo aka ho adwada kosi memene da na ye adwuma efiri anopa na nwatwe kosi anwumre no memene da eya anopa na nwatwe kosi anwumre no mienu na jese Jagris no kuma se ye wo kro no ba hia ye ne Adonko factory ene de hwane mo enkran Adenta SDA Takranze Banchi Asesome Mesa Street eho ena Jagris wo frayen ewo 0543 009445 0543 009445 and 0243
404083 ni anyo so maya fine esanse mia me doctor ba kope doctor grow fine doctor wo fia doc papa fa yetro to fine yo ye be chie wo chiefo na ya ka se grow fine de dru se ya na ye adesua nti frɛ onua na ka che se doctor grow fine aba bra ne be sua ade kakra se da bia ya na ka se nipadua na e kasa kyerɛ yɛn na nam se yɛn tie nipadua na kasa ne ti na mre bia yare efunye mu fa number ne yentua nkomo ne so 0244 Akoma 59 65 32 0244 59 65 32 and ye bedi nkomo afa numbness and sanu na ye titi omo kasa nansi achi ya ma nansi fansa obegya won na ewu na eba na se de ye kan no nipadua no emre bia kasa kyerɛ yɛn nti mre bia no ye fa grow fine se de be ye be ma ye nipadua no agina brane na da bia ya na me kase nti nya ya ana se enya reho se wo be bra ya kodu ba bi no wo be ko hospital dakro na doctor ka kyerɛ wo se srade aba nipadua mbibri nti enam menwi bio asikyire aba omujam nti asikyire menni bio cholesterol rawa dwim nti ne anwa dede woni bio eyesa na akofa ohaw na de aba obi asidan ontimi mforo nkosro stroke nti obi yare da Akoma FM na pressure for no so de obenum aduro no akopem se nyankopon befro obi sori anopa aduro obenum no edo so kura chen aduane obedi eye haw ni nyina we nyina yebetimi abɔ ho ban na ni nyina kamfua no ya na yesi ananse enam se first ni enim ne grofan ba ye nti ye hu se ya na entini anasrade na esisi ye ntini no na se de ye ka no yesi ye yi enipa edubia si ho a emu ennan ensa yo mutitiriti no kwasam sa enipa nan mienu benya stroke mienu benya pressure enti fie bia stroke wo efie bia pressure wo mienu na benya pressure no ba ko obekɔ on survive pressure Akoma FM mienu na benya stroke no stroke no ba ko survive ono kwa de one transfer stroke no de bɛkɔ nti wo hwa hospital bibiri de saa yare we no ebre yen na ukobusa doctor bia Akoma FM saa yare a ebai ana pressure stroke heart attack septicemia said de be ya saa yare we ba ana kwan ya saa yare we efa so ba ene se wontiri mu asisi ana bibi asisi wontiri no yen tiri no ya de a wo se yehwe ni ye because entiri no na ebu anipa ana ma emoja ni fom na sana emoja be fa ntiri mu so ne emoja no egina brane enti se srade akosisi ntiri mu a de wo haw yare ebrebre bibiri se srade de da wontiri mu a osisi ne be da wo ya sciatic pain otuase na etwetwem se de da osisi mu a osisi na ye oya ye maame no ana ye nua ma no de da ma ya ase a feeling mu ntibi yaw de da ye nua ma no so ase ya o mo ma no erectile dysfunction epija na adwo na chese moja na ekom na ntimi nyina esan ba na chi ya hwehwe grow fine fanya adro na ye no na se de da bia ye kan Akoma FM srade e ya de a o mani wuro mu a ma o yare de air flow so de yare kase e brew utifa na ye oya usi utrase ubeka se wani ya to form no kwa yare a ha adwen pa nyame a nya wadom ade ewurawura wadwen no wadwen no entini ni wuwu a ni wanya ma stroke wano na chia wonsa na da wo ho wonan upija empija yare hwe gufa mbojaduro no se de be ya ebeboa ayi srade efrentini no na wade wo ho wan hwe ya edi owuo ana ehaw ene bebrewo na de ye kan ne se go fine mojaduro ye di koko na aye yes ye ye koko eni nwanu no be friend zain to xyloids ye di afra ayi go fine se de ye bebua biebie ntirinum ama emoja no adi very good ye wonu ya ne brebrebebe so mu a eboa ayi cholesterol efiri nuanum emre bia ye di Akoma FM bia enoma enye ewom ewuyemu ewo se fifiri mu antioxidants ewo grow fine mu a onu a eboa ayi firim ye wo anti aging ewo grow fine mu a wonu mu esiesio ema emre bia wo ye fine emre bia wo liku young nti emre bia no so onu grow fine bojaduro no se de be ya obegina brane ye fa number ne tuja ne entoa so 0244 0244
59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 enti de extra de say emojja me yare di ahoro bebri wan hwe yi a omojja nti oha beba ana efrese srade betimi ama yare abo woni padua nim Very obenya good. yade chesa wo kwanto very good srade wura mu a yare No kwa. ti hwe go fa no nenom so wo woni so woni so biriw woni so utum gina wiaso ye adwuma Akoma FM. hwe go fa mogya do no de ekire wa ne se wo mogya na hoodin bi wo mu efre ne hemoglobins kofom okay hwe go fa mogya do no nenom wakoma bo pari de oni padua ne kasa kire wa ne se umujja eswati akoma no hia mujja pompe de wo musa ana no ayemre hwe grofa mujja duro no nenno hwe ya obenya heart attack okay hwe grofa mujja duro no unsa no nan ayo titiriti se de eka no cholesterol e wura wadwen mu wan hwe grofa na untiri ne paya e di stroke ana ma stroke ena bebrewo hwe grofa ya rekase otu ase twetwen otu ase twetwen sisi sciatic pain e kire wo se untiri emu amoamoa mojja ni ntimi mfamu yie nonum grofan no ne nya hoto enye sa sciatic pain yare papa ya pa na se de panyifo ka no ye se ento wada na wunyi begini so abeto wa num grofan no a e de haw ene bebro waposo ne waposo ye ya Akoma FM. kasi abo de kire wa ne se mojja no anu ayemre okay nonum grofan na ye kama idura na ju na wuntimi Akoma FM. emoje wo wadwen ekofom nunum grofan na moja ne busi up wadwen na wo so wuntimi na hwe grofan moja dro no se de be ya bibia be kama aduane si wo na wuntimi ne dia yare hwe grofan aduane si wo na wuntimi ntibi ne ya yare hormones and how do you call it immune system no ene yare bi eko na wuntimi yare no to obo nka ye se hwe grofan moja dro no se de be ya obetimi anom na immune system no atimi adi yare no sunkunim enti na aduane wuntimi ne no ba be chirechirem grofan moja dro no low libido infections low libido atenka se de condemn kan feelings ni ho obi ahia wonunum grofan bibia be kama watenka atiko hormone libido hormone enti kullu a ne chese kofom hwe grofan moja dro no na bibia nye kama empompo bobo na epai ebo na epai hwe grofan ahwe ya dachi ebo tirimu edi wo asem na eba hwe grofan moja dro no udware wie na Akoma FM. udware wie na de so bro udware wie kra na no ya ne hene yare hwe grofan dani ebechirechirem ebesa ba ne ebechirem hwe grofan moja dro no se de be ya ohu aye ohene ne nyina ebeko na duo ne de apete bebia oman mu ha de apete bebia na emom se ope bie tu ato Akoma FM. wafo beko obroni pharmacy okay na 1000 pharmacy mbenya bi wo ho tamalefo beko alaji seidu o new market ho mbenya grofan takwafo ebeko owaso mbenya grofan cape coast for enko boachi ansa mbenya grofan mojaduro nato takrade fo enko mensa enanimde mbenya grofan jo para obechem mbenya bi enkranfo nyina akra esremu amonko okanshi drug lane umusa kings walk heba ono ne etu enti wo opebie to ana opebie tu onkran bia na esrewa ko kanshi drug lane o kings walk ko dodo bia opebia no obenya bi etu Akoma FM. depo sunyafo nko cap heba obenya grofan mojaduro nako ato ma doris ewo asenfo su smart heba ewo boase se de eka no grofan Akoma FM. se de be ya obia benum grofan na aboa yi srade afiri nipadua nu na mu wanyini fan amu agrofan menyare na nya yarefo ena dem because wo ya yarefo na oda dem a wan kasa no wa burden ama bosua no enemre na ebi wo he na edibia yare ada dem nunum grofan mojaduro se de be ya bibia be ye fan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya kasa so wakasa ene nam a eton grofan no wo hia bia na wato bi wo ka no amuso eye wholesale obetimi etu bi aton ewo ya de number na etudwa na ya sere kwan ni akọ Akoma FM. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 sinunum grofan ne grofan na doctor abia na obi ho pese obehunu doctor na waka na pomude won sam che o mana futuo obehia wen ye wo kumasi amokom runabout Bank Bank of Africa
ɛhɔ de free tiri kope mo na ase yare bi ɛha obia wo de ba yɛbɛhwɛ ama okay 0244 59 65 32 echi obi bia dasane yɛbɛsɛ achia nyame enka ho doctor nyame nhyira pa wonom ɛyɛwɔ Amakom runabout yɛbɛn Bank of Africa BBF apɔmuden ho nsɛm nyina no kɔ ne kɔhyia Dr. Grofine na ontu wofo yɛsɛ makɔ ba bia mu dia ne yɛkɔ yɛnua ba Stephanie so ɛkyerɛ nyame yɛ adom a all the team ma me papa wo bia wɔ ha ntimi se kyerɛ de ne ampayi a ebedwa yɛde aposifoɔ bɛbɛ sɛ kyerɛ bros bɛto enye easy o na meka ne se bɛto aso kyerɛ enti Stephanie sai emma ye die nti na wo ba ha ɛno no pɛ ne yehia pacho de enti a me ba ha ne se eduabɔ na me maame abɔye no na de eto so akra na ɔmpɛsɛ me de no ɛbɛkɔ opapa fia na sese anya de atwa to ne se de enti a ɔmpɛsɛ me ne akra ne papa betina okay enti etiefo ni ne enti kyerɛ maame ne papa ba ensam yesa we ne wo mo ba no ebisa 1 eduabɔ no wo mo hwɛ ne na ne 2 die enti ɛna wo mo mpɛsɛ bema no obaware no 3 die enti na mo mpɛsɛ me de akra no ɛbɛkɔ bema no enti asam ne me yesa no no yɛhwɛ baabi hwɛ yɛba ne de wɔn te wɔn te hwɛ free guy hi free how are you well wɔhwɛ me ne sa wɔsɛ na de na ma me wɔ kyerɛ me yɛ madwuma so ne me ne si abrɛ no wo enti mo bɛtwan yɛ nyame yɛ adom a mo ma me so wɔsrɛ kwan ne ɛkyerɛ wɔno papa yɛ nyina yɛ bɔ adem ha enti ebia na wɔn so wo wɔ problem yi bi bɔmɔden a na fabra koma mu nsam dwumadie so yɛ wɔ askwa yɛ ne kumase mo ene di hwɛ mu kumase askwa yɛ ne mo ene di nhwɛ ne mu wo ba na sɛ ebia wo fom kwane a bɔmɔden na frɛ ɔkyerɛ na pa yɛ bɛba na wɔ ha ne yɛ tie obi ewa yɛ tie ne wie no ɔkɔ a wɔsɛ ma na de aka ne yɛ se ne bibi ankae de aka ne se atie wa wie ne yɛ se kɔ ne bra ne yɛ solve ma ho de aka kyerɛ sɛ ɔpɛ charge yɛ bɛgye sika bɛgye no no de aka no ne yɛ se de aka ne so bɛkɔ no asaba hwee ni wo bi ne sika enti sɛ de ɔhaw ne sitie bia wo de fabra na yenim sɛ nyame ho ɔde a wɔde ama yɛ nti yɛbɛtumi yakɔ na afɛ wo haw no yɛtumi apa no pɛse bread ya ma frɛ wo ba na afom kwane 0203933582 0203933582 Kings TV Adamu Live onua menua ne woto onua TV Adamu Live mo say Chrome TV live Odo TV live Star TV Adamu Live Sly wo Sax Pharmacy to the bank branch manager no a filling station one more shop memu send me say pania platform a wo kwa slide back and she na me shamo gaben rubber so bonre branch one more enfa program in ya grow Akoma golden ladies Amsterdam ya me enshamo omo djuma pa omo ye de bo Akoma mu nsem no kwa ba bia ne krodua no so de ne ejai yaso mo fa Akoma mu nsem djuma de ne asasi je so menya wade adumaka se no pema wono so wo I&D boutique wo patase mamali wo bantima Glory House Assemblies of God patase wo mo fa ni agro ma me ya Lovers in Sports atwumakofo odua wono so tatam Shatter Kitchen wo airline womo so enfagimede eni agro characteristic ventures womo na desire channel na J Caps saba enemu san yade enemremu idie se wo pe dre tutu na mu san yade ase a eye Zahar mission na J capsules fa J capsules ne mienu fatu wanum Zahar mission hwe 3 caps na fa num J capsules na koto nipadua mu a chan grenade agi buyam ene ne mu san yade ni na broskoto ato apete enu ti eye Zahar mission na J capsules bomode ama wo san ka be gonorrhea syphilis oba we de pua ni nyina be kwa bisu immune system no e ma wonya me enu ti oba e be me Zahar mission na J capsules Zahar man capsules so ma me nhye mu chanya aphrodisiac
na mom no yade bia ene bema ama wa ye mre adwuma wo be ye discover fie ene mposo adwuma de ani je ba fie ni nyina no me so wa ye mre wo mu a wo de eye Zahara man capsules emema ntobi na mo no mo chinyufo Thomas no bi na abedi wadanse de a kire me anapa mienu anwumre mienu capsule no bro wadi de awie hidi e ba me shanso de malaria, typhoid, diabetes ebeko diabetes ene me ntonchia na no hidi e ba me sha na hwe ensign balance of blood pressure no perfectly o kan she drugstore lane chemical pharmacy herbal shop ya mu benya Zahara mesha G capsules Zahara man capsules ne hidi e ba me sha ne bi friend 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 mama kacho Akoma FM no ekrofo bebreka so mo du betu kwan na so so won ma emfa won tu kwan amani pa bebre ni da so asa enu nti mesre wada bomode a ne behu sub solutions limited and adwuma mu kwan bi abie say over 300 job vacancies and wo Romania and Czech Republic and afa Ukraine mesre obra ne kwanya adwuma ye wo ye carpenter mason steel bender wo tumpa no restaurant worker graphic designer IT professional na say wo kra wo dia sa ni nyuma hwe woni bi na so sub solutions limited say brania fa nko kurokuro bia amama ya ma bobo so yi na kwa ye adwuma na won so abusua hunu wo so mfaso eno nti bra 2 years working permit visa wonya ya ni nyina no ya do beko eno nti bomode a nursing training opportunity apiemu ewo Europe sub solutions limited ya ji womudi eno nti ebo mo dawra yensro friend 0507 835 685 0507 835 Akoma FM for one Mrs. and anyone any como Bible center chefo ba was a yarwa nyina ene adwane no hwese won mu kuro ene ene wabia wanya ka kwanhia mo abubu ene wu no mpemu ena ato afro nkasemu na ye oya achefo ba ne Bible center yenim no a na yenim no se eba enkasemu ayarsade ene papa wo ye expert awards bebre no age spinal cord kotodwe stroke gonorrhea edam efam ye the stomach ulcer wa ye mre won pem ye dress kuro enu ntibra wo ba machines wo wono tumi sampa Bible center for ye ne abre se ye besa ye de kuma se atonso agogo hospital ne nchen tema kom 16 lashi bi ye Bemba West Club franchise 4 ba se sia e wo 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 500012 na say ye na ye kwara chefo banyare wanyina adwane dai would eba message de oba na nkonkro ne na dai would 60 capsules eye mane memedro eti susu yade ya wusisi pa ya wo ya ebe ye free wo awututuo ne nyina so ebekọ ne mra ne eye sisi na de wom enu nti ma wosanka bi oba bema dai would ointment opo adwuma ba honam ye oya fetwitwi ya wo ne nyina ebekọ utimi so de asawa fa bi wo ba fetwia bema fetwia na NCSO dai would eba mixture eno de malaria fever dro pan no wanu mu ato ntumi ne di dai would eba mixture ye bone mra ne sese hwene na dro wo benya no bi o heba ne pharmacy shop mo for 0244 886437 0244 886437 and now 0201 68 1717 0201 68 1717 na ya babaka side na wa winim atenka power capsules na for panel discussions na hoka na ya mama ebi enya atenka no kwa se maybe wa dia friend atenka na maybe ne bi na so ene atenka power capsules abadom Ghana mama ene yeso enya atenka mema so a na wo atenka wo from ene mema so enya atenka bomodia we yoba obemo yenyi twenya doa kwadokoto atenka power capsules a Jehovah Medical Center wonum ewo Paraku Estate atasemanso enei wode aba bomode ne ko tubi atenka power capsules for 0591 825365 0591 825365 and 0267 388430 0267 388430 atenka power capsules and Dr. Charles Ansedro Mawonsa Enkabe Ahifie Natural Health Center Menso Prostate Foundation Clinic Mesawa da syphilis gonorrhea odepua wapomode won sam Akoma FM Ahifie Natural Health Center
ni ya doctor fo ahwa ema ye de femike aba ye se fa hohoro wakosua kumanum na enyiyi wode poa ne yade bi wo enka bone ensuo gu wo ba ni mu tre wo hia femike fa hohoro ho na probia 3 de sexual infections in the treaty wo ba benum probia 3 be ma benum probia 3 novel the power capsules cocoa pulse drop no bi be blood pressure checks ultrasound scan wayase yetimi ye was scan editwa wayase ho ni nyina ye bi eno ntime sobra I feel natural health center ye wa Einstein estate ye ben good shepherd junior high school friend 0555 902989 0555 902989 and now 0245 111291 Pastor Julius memwakwaba ma mejoso na Akoma FM memwakwaba ye na ma papa yenhwe yeba yenua Stephanie nikunu Ransford ene ne mame ene ne papa wo de wa hira ware ye so na so wa mukwa san kwa ye nwade o ayi amane sikia ye de san Ransford no one wo sa hwehwe next time we be the be ko school dem na kwa wie betutu ne sia ba ye cha abua na je nom ne adwamo ne nom ne Erika henkra no mo boa ye pa na ye da omunyina ase me baba konso Erika henkra abna je Francis Weja se o yare enti yesre onyame yare sa de ma no to china de na be bo platform so a de page na no Sister Rose mo Sister Diana mo Sister Priscilla mo Sister Georgina mo hega be ma kase be ye mistake sorry no Georgina Reigns no mo Ivakana odi no mo omunyina ye da wo mase pa you me share sa na afi aka to say don't share again na afi agent say ya maka credit wo mu bisa ye na ma mo ha mo e be kaka fe bie eni ti mo de mo ni ha okra me baba ko des management sa na birthday o chado afia ko bi senior high nyame nhira na pa na wo da yo man nhira ma obi se menya me de ma se me ma me Nevi ase tamanyo me bibia na ye basa hwe mama akola yo ho o kase nya no osuna na mero aho pa mama se oba wiase na se wa nya boafo a se oba wiase na wa nya obi a oba pew yi ewu a ya na obre akola mo ne be no aye are Ghana fo se onya 8 years na okọ ware nti aye bo ne ho mama na wo mo ne na mo twetwe pa wo basa awari yenyi yenim si awari o nsoma wo ma awari kra bi kra nya 10 years nso ma awari o yo nkola be bro ho mu nya 10 years nso ma awari ni na woni yes na wali watimi ba nimu se waseme pa me de nyampana twe asem ti ko huma busua ba ma so agya tum se nyampana twe so ntina me so bae me waraw mama nkola bi mo ne be no wo ma ye di wachi ne wa ko fie botime die kira ko fie ko huna busuafo ampa mama me ne papa ehun se akora ya ba so obe ware ye bayi na mu school no konti ya betuma ahwe be ntetwe ho mama obi be ka se aware a wo ko abusuafo mpene so de pe oba betina mama there are so many conditions around do baby a enye aware bi na wo ko ne ka sa twe ho ya sa wo twe ho yeah well say do baby a enye aware bi a mama so uti nkula no mi na kasa wo mo kasa na ma nipa bi a ware wo for 10 years 15 years tu kasa we ye me wadwiri mi o na odonni asumdwie ko wo mo ntem no aware fu bi shaka wa sesi ya ye mo wede pop so sai mi ji ani asumdwie o mu ni bu aware mu chese nyense o mu di atoto o mu die aware fu mpa ye so o manyini a o mo na ka mo qualify so mo o mu ni sa sabio nyansa ni bi enti boni o mu ye ne se o mu tumtutu o mo brabo sa sa nkwala na ana boni o mo ye ne se baby o mo baba dui a o mu de ni je ebo bra boni o mo ye no ana na nkampa to mu hia so na ko manfa mafie no nko hye to krum baby na ko sabio o mo ye de o mo ye bia wi ye ana ke hu se nko akola nyam ene ye ko ba ko kire baby o ase ha ma ase ha da bi nye fie we ase ha ana agwantiment sire no kura kira panya ekanu na ke mo yesem say ya na Pastor Julius me hwa bia ba ko enye se wo mu nyina so ti kro ba ko so dabi okoye adwuma ana ko sia no enti wo pa ko fa ne ko fie
no de ne ko baby no na so mo baby wo wi aso ko ne baby ebi abahada man you do that yes wo ko mesin sa wo ko ma wo de dwane ye pa no kwapem ne ye mo na ye huru baby owo so wo mu manyi ro ba wo mu yankala no mama wo mutumi yusu nyansa se wo pam ya meso me pa wo yankofie ya kofie ma he de bia mtaka cha ufo ni bi mama ade bi wo na nya wo na wo yo but to bi wo ene no kura bi se sa na boni bi so wo ene papa bi se mama bia na mami unim akoya brabo hu bibia ba de wu yi wa ko bi beta bibia bo ba yi stafai mame so wanye careful bi betra bibia bo ne ba yi kwa so ne bi kwa no nya dai wanye ba ifo yo so ko person ko school no ba doctor ma ana wo ba nurse nti ma oye doctor ya onware ana Akoma FM. Mama awari ya ekoi. 30 years am person come nware. 25 years am person na mo jitu sa fe manyim timi ma school awie. Ma enne ya no o sha ase a wa asumdwe no. Ene so obenya 25 years 30 years no be school awie no ba no nya asumdwe ba to de na ye. Wa sha ase no o asumdwe o bo na bra o na so ko school. Musu wo sa ento on pa ba bente no nya ware no. Ene se anko ba twanya ko school ni awie. Wakokunya bama o ye doctor ono so abaye doctor enibi o ma ware no woni asumdwe wa abrabom ani we de hena kaye mama yensira wufuo bi passe anyi de bi na se ye ye mana kete ha nsama akona ne ka eya mama ne mra no oni ye medin komo papa bi na ye nya sem papa bi ne ye tifo enye na sem bi ntum na nya sade a mama no o ya hadwene mesra na pa ye beto aso ntum de woni how Sugar Life Family Party Akoma FM. Kumasi for are you ready or say are you ready for Sugar Life Family Party no I retro pack e wo be ye de nyame ya duma 4th December ene e be ye brubru se brubruja no e be ye butubutu se bontuku na ye frete eno nti se wa da 10 am pepe shia yen 4th December e wo retro pack the Sugar Life Family no one minute general 20 concepts one more the Ghana party in the park ene one e de brewa Mr. Drew amnado hotel nana ye boa one nyina ba ene wo mo ani kan wo mo tonyo just de pa bebre na ba ye be ye free screening nyame ya duma 4th December e wo jumade no ase ene to keep fit clubs schools churches associations no nyina amomra na sika no de eda from ememetua 20 Ghana cedis na encourage 10 Ghana cedis ye be dia group games dodo na bekoso ye wia achede so bekoso abema wude no aye memorable one ene to se wa da bra schools groups ni associations no mo ticket no mo beto no in advance mo beto asana eda no 4th December no memre de dia nim no aso basa no ana chese sika no ticket ni sika no yate so e dia ma discount da so pa enti beto no ansana eda no edru wo de wo ya chemu foforo bi afre organizers no e was 0240 642204 0240 642204 and 0542 051453 0542 051453 Ghana party at the park was inside Rotary Park one so bra na beji weni nana Marco Stephanie waye nkola bonisem efri se oba tan bi e pene bayi ha adwen se akra 16 years 16 e de wodo na wunimu e de na wunim de be ma de be kwa akosi wo e de na wunim se be ma de me kwa akowie ha na wo ma no fre na wo de me so na wo de me be wie yie e de na wunim wo wunim di yen samame enti ma dority de how esu na wo su ha adwene ye abatan ye nsuru mu hyehye ye hunu amane efise ye hunu de mema bitumi ye a ye frɛ no wodo no ahyase no efe na wie ye no medru ba bi obenya ska ewrade yesu ewrade ho betwa mama o suedwuma this time sese wo suedwuma sese wo contractor se a wo no wo suedwuma na afei na ye be ma no contractor kese na wo benya contractor kese no that time no na afei na obeka che say hey Stephanie me da pa ba bi fa hotena me de me hunu ma papa me hunu ma so no me hunu ma kama me hunu ma wo mo akosku aduro ba biye enu na minim se ha adwene ne mo ma authority ade a me di ne ho ya kakra ne se du abro ne dos
obi a wona na obeyo ona na wona na dro so wo boni dua eno etesa dia yesem authority yesere no wa hye yebo yenim se wodi ya wo na komam ade a wo ye nyina yawudie efisa wo ba wo ba na 16 years no ka che wo se media me ware media ba ma we na me dono ba ma we na pesam ne netina ba ma we na pesam ne gimanie obi nyi ba ma mo obi aya na dia aya enti mba authority di ya obi woni mu ene e bia wo ye saa nioma no enti wo ma ye hunu se nyam wo ochena obaba ye nka nu ba bia ye twen no ye nim se aya enti omra no ma cheche ye nsem mu yie na ya asem bia ni wa ha ye nka asem bia so ni wa ye mfa anu wei anu kakraka we ye mfa nka enti se wukum nipa anu wanya de afrim se wukum boy ya anu wanya de afrim wukum na busu anu wanya de afrim at least waba wo ba brabom wayi bibi kakra be fie ho enti yesrem authority wo chenya mbo ye hia woni ni kunu wa hye ye bone de yate ase ye twen no enkola mienu na ye nkola abonesem oba ne nigu na so a ye pepa ye ntwa ntwene enti yesre no ensegu nsayem eya komase ye enti yesre no omra na wo mekire ye se de nioma nyina akọ na yesre na ye na ne duabone ye de ye mfiri ho na maako ade ba akọ ye mefa ne se awarefo okra no da bain na bebre wo moyere mu wu a ye to akoko ba ko se ye di hira wa no boy ye di hira wa no adisio wo mu na pa wo jira ho so na on o jira ho na wo emema bebre kra wo frɛ ne sɛ wa wo foforo kra wo na meso wo ba ni mu mawo na wo jina ba bi akra we de misiro no enso wo to watopa no na wo nsuro enti adesua bebre wo nsem wam nyam wo ochena ye towo so eye gidigidi eje jinam enti ba bi obi a wo bia wo de tworo wo time ne to edu ho 240 pepepe wo nsem akwa tena na dwam enti wo tena se abetie de ekọ enti ma authority se o chenya mbo a o jinam halai happy milk me fia ye dey wo bi o enkra ne bi o yes yo akra we di onim bra wo otumi no milk happy milk akra ne betimi anu say lactose enim lactose free padifo ne bi o ye twetwe wo milk eno so wonya lactose free milk happy milk ne bi kama vitamin B12 B2 ne nyina no ebi wo mo eno nti wo de begu ti mu wo gade mu wo bibia mu de ade milk fa happy milk fa 0558 208 630 0558 Akoma FM 630 ni akwaye ni musa energy catering service we wede no party no adore no eye no my energy catering service enwa wadua no my continental dishes local dishes ring na wo ba ye no ni na fried rice grilled chicken jollof rice banku tilapia ebunabunu rice soup no woni ma wo ba no nkwan ya na chese nkwan pa energy catering service enu ntimi so ko breman ye benben mo chrono main station macro traffic light no so am macro ye ne golf filling station di hwe mo for energy catering service 0243 367993 0243 367993 ni akwaye nim Grozo K Recruitment Agency and yes ye pe bus drivers e wakata enu ntimi so wa da bomodi anabra wo betu ya ka bus a bomodi anabra Grozo ye wa hene makokoben 18 mu junction wo kra na C anasa F 3500 Ghana cedis and ye di betu ya ka bosumi bia enu ntimi bomodi anafra Grozo e was 0552 833381 Akoma FM 3381 here cause Roman Father Drono Ajimi yen Ajimi aba Mr. Roman Father Dro we see wa apostle kotodwe we Tiffany dwa we ti ne dwa wo ko ficha we ti ya fichi kwensi to stroke we spana kwa na wato chima wa ya se eya neta ya we ya mututuo we ya Ajimi heba Mr. Roman Father Dro anu enam we benya bi o heba na pharmacy shop for Roman Father e was 0243 11 5948 0243 11 59 48 ni yanko fly away travel consult ene wadu to kwan etufa eluprebon frama ni yade watu kwan kata Dubai Korea ni Israel yade woko na Schengen visa so yade amount woni birth set woni passport fly away travel consult sebra ye be yini amount ni yade wo etu kwan ye wato so in sign bonsium fryan I was 0243 42 0243 42 1215 not just a fly away you know papa
ɛyɛ ɔkyea eba powder no ɔkyea ba me bia wo de no okay pese wo ka kire wo say ɔkyea no wo yire so ka kire so ɔkyea pese obi amia no yonko koje powder ni bi eno ano no wo de wo twa no na wo de agu nsuo hye mu na wanum bɔ se de wo num ɛyɛ nsuo no na ebesie so Colinac Herbal ɛwɔ emrom emisi Herbal Freddy men samenko tabia Herbal shop ye wo benya bi pharmacy ne chemical shop bi mo ɛyɛ ɔkyea powder powder draw of the moment ma wo sanka bi wo be hu Divine Hope Herbal Center do ɔkyea powder ba ye wo makro abusakuru wa junction frame ɛwɔ 0591 565557 0591 565557 na wama wonsa akabi na bibia ya kama nemo no ayi trading center for dro Daniel ba mesha malaria fever typhoid jaundice wonam ya ebe ko Dani ton ba mesha wonum na atwa wontumi ne die anapokra woni moja oba wo fiti ko mu nsam ya Dani ton ba mesha Dani natural ba capsules be ma sisi ya de wa ye mre wa ho de so ate nombe Dani ba ointment wa aposo fetwitwi Dani prostate odie prostate ya de no wo so bomode ya na ma sanka be Mr. Fredman Samenko apidanke badon chemical was santase ya wa ashtam rom ya ne Dani farmer and the bofi pan fresh 0273 392877 0273 392877 ye twa ye ho aba na ya kwa homa ne so eya yona pharmacy wodin pressure capsules no oil aba wo no mpem usisi na ye o ya no mpem yade no nom capsules no fa oil no twitwi fa kwa ye o ya no fra ayona pharmacy ne two pressure capsules and oil no bi was 0243 123 224 0243 123 224 Dank Herbal Akoma what the Dank extra Herbal Mesha Basa Sabro Amutuyo waposo wo kon ene ye ya wo kotodwe wo trase na wo sorry anu wasensene wo ya Dank extra Herbal Mesha no ebe na Dank Herbal Complex Limited wonu wo kuma se peti number 2 ye Ben City Life Hybrid School enkran Tabora number 2 ewo ene ye wo ye ben ye ne Shafel Station edition mu friend was 0266 593330 0266593330 yetwe ho aba Waso ade akra ne be she afa ka de bia de akọ store ana ma sweet ya se ba se me de akra ne ko no ma me ma me sisei me de ne ko ma sufia me ma me didi ma tem o ka se ni kwa se me de akra ne ko enso akra me wo e be ma yi hwa me dia me hia bia wo de ma me just ma ka no dia ma me we kwa ma me 50 cedis eni ama me to tonka ho me ma me ka chem say 50 cedis the yes ka be 50 cedis ya na mensu da bia so obi be so na me refie me fetish ma mensu Stephanie ensu why ensu people anim Wama 50 cedis ya na 15 cedis 50 cedis week can you see 50,000 me ma me see 50 cedis the yes ka be what this ka dey be ma ye Akoma akra no be nko na me wo no ana asa be ma no so akra no right afi die be nti no so mpene ma me be ma ne ntina ene brem obi nware ma obi itu anhia me de nti o se wa mpene ma me be ma ne ntina ene me obi nya dan obi nware ma obi ana obi nchwe nipa o se obi wo chwe me nipa me nko na nipa no wo mboa me a I mean, me feel so about Buameno, and I'm Effa. Obi nware mo obi nti baba wa no na mo an mo hia mo dia mo don no mebo a eni kwa so chem e bia na dia owo pe no mempe ana asa dia owo pe na nyo no kra na be ye bibi papa amame enso dia me pe me ma me so ma me mfa da nti wo be ma we ya na ope no ono ana me pe wo nkom ono ana ne ono ana me pe na wono wo so no be wu dia be me wo so no be wu dia minim sa wanya me boni bia ena me ne neti no so o eni pa boni ni ana se ni banya okay e kaminim wonye ni pa boni dia na ya kire se be mai ya woti manim hey Ransford Bano onye ni pa boni kire me ne be mai tie onya mi ayaka dia da ewom se osua adwuma afi na osua mesi onya mpon ne ho enso je se ma anka se ma me sei no dia ama me
me ko school ama me ma me ska ba me ko school na me hia bibia me fra be ma me ko school na me hia bibia me mfra fie be ma na me fra na ma ne dia ma me na ma me mo ka kire so mo ntumi hwa mo obi mo wonom omo anka nche me ba sa me ne tedie me ne tedie me hia bibia me tumi bisa no me pese me hunu se wo ma me no papa anka nche se wo mo hia mboa there be omo anka nche ti wono na pe no support ye asa me anso na me bisa no wo na bisa no me ana me bisa no me we 18 years 18 years wo branch ye infie se ni 3 years in 3 years that is so now 15 years 15 years and na twempran 3 years pachane now wo Jesus say na mo form 3 after me na me ko form 3 adie be na branch ye ka to wasum ba no Ranford ka to wasum a wutumi ekotu tare ne sa the age of 15 years na ye waye wo enwai me mete ho no na me nya obi a my really say me be champion na say ana no so be pe me manete ne ho asese me champion na say to ka che me say tena ye tena na nya mpina atwe de ya ware ade inti na emu ho na o ma me de to ma wofu anim na no waso awade na me nso aware mum bye some papa oyo obi obehu so oni be ma ti a woti ho kra na oya na damfo na odi bibia hye ne tirim same ana say on pena no no inti be mpeso obehu me ni nipa inti na menya no me de ne kwachire no say de wonya hwan menya Ransford no wo kwachire hwan me de ne kwachire me papa breban me wie school no me wie JHS no me de ne kwachire no sadia be ya wo present ya brand ne chiro papa sen chire me na me nene te dem na me ka chire say menya be ma bi no person like oba chire wo mo ana obi say me say adwuma be no ye ana me so ye mesin ana o say me magimi na me kwa akofa me ko school amefa bi a obi owo sika na asese no mesin ni na makwa akofa na de no de be ma me wo papa anka nche wo say jan me masam no ne bobra na emom no ka che wo say kofo obi a wo sika jan mesin ni o say adwuma be no ye na me so ye mesin ana o say me fa obi a mesin ni na makwa akofa no sabre no wo kwa present wo boyfriend a che wo papa sa papa say de menya boy no sabre na wo 15 years there be na was say na me was 16 na me ko 17 na was 16 na ko 17 and wo tumi nya sa akokodro ni say ma me nko be papa nim na me ko kan che me papa say menya ebe ma bia sa akokodro ni sa no wunya ne wan meti hon me nya obi a me ye basa nti me ye bibia me mpese me ye sie wo mo e che no mo ba be hu na be ka se e bia me ye se ya na ase me ye se nti bibia me ma hu se na me ya na ase se exam so pass ye JHS exam se ne ba ye no twa kama minimum adia pa wunya say di mami hu no because mami hu me na grade 19 by school minimum adia pa ye kan from form 1 grade a menya bia ye 6 ye kan me lowest grade cry ye 8 didn't me be say ye ni akokodro sa o na at the age of 16 years na akoso ye masori akwa gina kwa ye also ye nim say papa menya brand na wo be hu masomu enti minim relationship da wo no papantem no ma ye hu ete say wo no papa te say ye wutumi nya that courage ko catch papa no boni bia ni me papa ntem ye tia obi aka na asem che obi a nti that time ne de me hu ni say the we oba hu se me ne be magina ho ana asese no ebi ano de a she ni ti mo say me ne be magina ho na o kasa say bia te say me ne be ma ni wo bibi ye nti me say anka me de be ma ne ko kire ne say de obehu se nipa ba akope ana me ne wo honom na obehu se me ne obi gina honom a wa anya de ans say wo ye na at the age of 16 years wa wo hwe ho wade yemu oniema yemu a na waso wade so betumi ne be matena na waye wasade so oba Akoma na enye aware kwan so de na se wo ka be ma ne se wo mpempena wo pa wade say de tutu anamo no enkakran sa na midru stage e wo se me ware ana se ana se me ne betina abaso nti ono ba me ma ne ya we se enya mpina twenti me ne tina no na ya tina se ye tutu anamo wa ware kwan so nti na me de to me papa nim sanka onya we se be ma asuma esi na me ne nante
enti be man wo de ne wo bo papa ma ne wo bo papa ma ne asembe no ka kire me bo na ma ne no ka kire me say Messi ni na makwa nto ma me frɛ be ma no e de ne bai be ma ne bai no ka kire ne say obi osu adwuma na wonya ne sika no jimi na oba na oba abefa na odi awari ye dey o papa nto fi section ho o ka kire me say me be ma ne hu mi a wo ntwem Akoma na me nko school ye kafra sabre no a wodi be man enwo asem call papa ni mo no na woni nada woni na ehiem why 6 me wie school ni mu no emu ho na me ko no ho ti no do ko da he onu anka se fie na me ko ne fie wa han ne dan ya wotim omu wo fie o wa ne dan onu o ma me mu nyina na ti ti no ma me ni mu se woni o mo ba be ma na twem o de me ko kire o ma me nso na ko o ma me nso Kwaba amen fever makes Dr. Mabel said malaria fever Akoma FM mbre utumi se wuti dwa wuti fedwa amen fever makes baby to chemical near ba shop bia mo yade bia ha wo Kwame Scientific Hospital yado beto ma resona diagnose ache baby yade ne shekageti a amen Scientific Hospital ne zu ne din hwene mo na bomodi ya na fra no 0277 001234 0277 yankwa mane so 0322 9803503224 98036. Hello. Minia Akos ya. Minia Bema yankwa. Roma father me minia ba. Bema na bonitel. No de me bonitel de ma mi so no nyanko jala ko tete mate eni fanso abeje obi a square MP me de akase man. Minia ba. Ahomete. Akola 16 years na o ko wale. Eh. Na Ghana mamla mu kura na minia ba na so wunya 18 years a untini ne wu. Na kola 16 years. Akoma FM. Ma me no so me fo ma me no so be ma de obekọ nyimo yo otu me do oboa ebe kakere nu aja we so fina ebre ni asu je ni meta be da papa medas o ma ba o mo ni o mo kan boko ba me ma me no o me ti sure say ne ba na so anyimo ne so dia yesere e me akwa bi eso o de ni faso go fa ne faso medas pa we di ni ba bia wo frefre hello we di ni ba bia frefre okay yankwa me ba cho wo ba so anu abo no pa no obi so abaso bi okay Andrew Sianko yeah Marco the over say yami aduma se ma me so be ono de mra no so me kana se ni nti ansa na ye bi hu de so be kan fa hu me da say be man na Andrew so aye ne sa pepe pa ma me we di ni ba bia frefre hello we di ni ba bia frefre yeah friend jo me frefre oyibi yo jo wo yankwa nkola story ne Akoma FM guideline hello me pa cho ka say ye Pastor Anka, our parents and also my guide you because me so me father say me show. Then I call on it now for wedding common and can say papa me guide you for okay. Enya baby. No need them money to me. Enya send your baby because me so many oba share with schools. Okay. When you oba share with schools and not just our experience. We didn't baby free. Hello. Yeah, me Ray yankwa. Me ma ye na brata entafo ni nyina bra ba akopon. Agreja se na me do bra ye. Na ko isa o papa na wo so afi yi nya tin kuma. Na ma kakra me kan se e drum pempen so ho. Ye mo fle di se no mu nyini nu ba bisa no. Ye ni kwa se ni ma wade ni sa he no mo. So, e se o pro akola ni date. So, as the session is a possible part of Palanka to the Piazza, maybe to say, Yasa, Polani Dache. Me da say, was a crown dache. We didn't baby a free. Oh, Marco. Yes, we didn't baby a free, Yanko. Maybe the phobia, Miss Adenta. Phobia, Casa. Mamentia was studio, Maya, the papa, the papa. Now, another dream, my race, another dream. Your door, Kama, could mean Canada. Your door kind. Your door kind, Yamiad Machano Sabaso. We didn't baby a free. Hello, Marcos. Good afternoon. Afternoon, young Quay. Yamisra, Monad, my farmer, Bompacho, and the word. Now,
ane yetia na de kakra me kan say ya maame be ma ne maame onya abotere se o asemba esa ka bi wa ka se we be for dia body doso so o nse ya abata so abata ye no na edeka into so che na baba o mo de na o me trans na nka me da se papa yen trans nka wodi ne ba bia fefre wodi ne ba bia fefre ni anko no free one in Akoma estate Akoma say okay yankwa maame no ebe no nyanta pa o nyame ache na de pa o bo no so sa nyame ache wo ajapade e bi kira ko le nyame bi so antia da bi obi nchira ko da nyame me da se doctor me mo ha o papa na pom te sen Akoma FM nyame ase ene ye ko da ne ye ben trading center ye ne di no pa ba Danima Daniton ena Dani Prosta O on se me hwe bibia so na me bobo sa no ena Dani ointment yes me amini doc yankrai oba de wo me ne mame fa cha kese mfa ma otiefo nyina ene mame mon quick ne nkonu pa no so akasa na ye ka Dani Herbal Center ye ne promote herbal industry ba ebibidro mu ankasa dia na chese untimi inside that mo ye di kanfo that's it enti yen yenim din nso nti ye make sure say ye gi edu papa ni atoma yen customers ye customers bi no an bi no wa wutie bi no wa wo hwe na si den na ye ne ankasa ye dry betima betum futu agu wani ye ntum futu ngo my god ni yen ye pipe nyina ne say obi biara o yare biara e best sorry now Akoma FM enti ne ukotwa so a me pacho adro no mentwen nyare ansa mentwen enyare ene me ka topic bia normally ye ne ankasa no ye makasa figi say ye dro no ankasa specifically and ye be kan wase but be bia yare no ankasa shase free no odi ho ni a menua yare no pa ba onum adu ana ato ene me kasa Danima Herbal Mixture. Danima Herbal Mixture minua ba utie me. Eboa malaria, typhoid fever. And obi biara nso a jaundice a chino no. Eboa sa yare na nkasa. Danima Herbal Mixture. Na yenya ni malaria, yenya ni jaundice, yenya ni typhoid. Yare bia ni nyensa nyina no. Seye pa. Yes. Me pa cho o de men kasanche o ti se wonum ye onyono o ntimi nidi o waposo ye omre o nantika krabi no abre me pa cho kone kope Danima Akoma FM Dani Herbal Center yinu pa ya bedwa so me pa cho di kanji number we efato good na efreme be biara wo bia no ye ne asset teams e mobile teams e betim ya bro fidiem krampo na o drugstores and they certain teams are mo ye doctors ankasa o mo prescriber doing the patients. Eti energy number yi na free be bia wo bia ne be chew amanso anya bi anom 0244 36 46 51 0244 36 46 51 na me kasa for Daniton menua be ma we on se Ghana for ye pa ho fe pa papa ye pa ho ni di nso na menua ba na se bi bosomi aso na wo tiem wako dampa so now theater me pacho at the same time no so no opese kala na yefe we no onkonom enye tufu me pacho wonu Akoma FM Maria na nkasa di unyaye me pacho kan ni Danima ne bom Daniton ni Danima me pacho last time ye kan anum kan yare na obi biara wono so no se bi wontimi nchane nan no onkope Daniton ni yamatim constipation that constipation onkope sa Danima ni Daniton no onkan mi enu mom na wonom na bia sent ni free yara me kashin yankopon mu nyam se yare no e be free wo me pacho sanso ne wo Dani natural capsules Dani natural capsules me pacho we capsules bia me pacho enye se bi wanya match nko na we so to ana se we se bi wanya nkudwe bia wo de ne compem na we so to we emma se bi obema no enye se bi sorry nyina so se bia menya baabi ne ho akono se dokoro so chena manu maduro no me de kwoboma yenye ne sa ha wakoma ne so se bi ma uni padua no so no enyemre na empo waye adwuma sori anopa no ekoye adwuma no Akoma FM na wia no wo ye na nwumre me pacho bomienu
o sorry an petutu na sabo mi no dani natural capsules dani natural capsules no men twɛn ansa na sɛ bi wanom sɛ duro bi ɛbɛ ma wo sɛ bi wasan ayɛ abrante bi ma abra wadu ompani fie so sanso na wo dani prostao yɛn nyina wo yɛ bɛma nko ade a wo prostate ɛhyɛ ho na ewu nya nnuruyɛ no ɛyɛ wo sɛ ɛmma me patro ɛyɛ den a ɛbɛyi no na ɛbɛyi no ade na wo de bɛsisi wo si ɛyɛ dani prostao me patro o hyase at the age bia 20 years na onom prostao na me patro o do 35 40 years na ɛyɛ free ɛbɔ ho ban free prostate no na prostate no ne bobreni me patro wɔn a wɔdwo nso asɛbi wɔntimi ɛndwo nso anase wɔn a sɛbi wɔdwo nso ane mu apae mmienu dwonso ne ma mepatwɛ kɔpɛ dane prostao ni bi woyɛ panyin a mepatwɛ frɛ me 0244 Akoma FM 36 46 46 51 51 0244 36 36 46 46 51 51 sanso ne yɛwɔ dane ointment dani na herbal ointment we ointment we mesrete for yen fentua okay ana yenni we external use only ye di twitwi e ba chon te pimples na ye oni padua no ba bi ye oya ana sin padua no kase mu ankasa ye oya e ba chon ba bi ye oya no de fasra wo uti ya wo no penum ba bi ya wote no se wo sisi na fa wo de atwitwi ho colored na ye kotodwe ukon ba bia colored na ye wo anase mpompo bi na abo wa me pacho fadani ointment bi anase DH ointment bi fa sasa so ba bi pie ye o ye bia no fa DH ointment bi na e fa sasa so na me se ye na chifo me pacho enhyehe Akoma FM na dwuma ye no e sonko kra ba bia ye o ya no o de ball no ma me pacho o bon say yes high school no e ball boko na o ba bia anya o ya no bon so de ye wa na ehyehe na chese wo difference wo no ba bia ye o ya no de ball o bon say je dwuma ehyehe wo ba bia ye o ya no anasa enye o ya no o de strawa na show pa me pacho kodwa so ba bia obenya bibia na anasa trust no bia ben obia no obenya dani herbal center ye nupa bi na so wato dani herbal de wa wonim ene obi bia obeye dro bia o de bre na papa no ana ye je na ye de abade ye sregana for say unso mai na be sremo last week na pese me kasafa ade bi ho a very serious ayana ye yo de bi e wo ye num na ade na e wo ye num no menua cha wo num a na chese yare ne ba wo che pa ansa na yare no se bi ko ni free ni pedua no so esan se eno no esisi obi Akoma FM na mesre obi biara wo hwe ni obi biara wo tie bia yare friends and dental plaques ye me ni nko ye chance ya enuane ana ehye sin no na obon se enyini cha obon se abeda ne tatters na bo in between your teeth na wo hwe wo sin infinity na obon se no sin color na crampo asesa me ba cho veins bia se bi nuandro be fama be fa nipadua no ma be ma nipadua no mu system is strong esisi ano kwan na no na obehia panyin obon se obebie no dodom na ewo nanum bebre me ba cho yare bebre yare account ne onu madura enko it takes time, takes years and sana obon se obi a ewo nanum pa more no aduro no ben ma enko me pa cho woni dani heba abedom ko yi de ye besro hwe wonum se ebi wo no ma dentist wo wonyi ma kone kope dani natural capsules dani heba ointment and I said dani ma heba mixture dani ton heba mixture no yare wo so ya Akoma FM yade a aduane na ehyehyɛ ye no mu no de brɛ no se wonom danitona good eyi free ho eyi free men ka say eyi free ho but no no eco pave way okay dikan eyi free ho dikan yi free ho na bia wo ni pedua no bia no so no ebe ye adwuma de ama me pa che say ewo wanum a menia onum adura obeka say bia dane enya adwuma me pa che dikan ko yi free ho na wonom a wen wadure no so mfa so me pa che ye so ade hu say ye beba radio so a de bema yare no aba no ani yesi ano kwan yen ka cho say twen yare ansa no na wakota adure na no bomodin ne protect bronika kan yo say what can I say? Prevention is better than provision cure. Is better than cures. Provision, prevention is better than cure. It's your best say in the chief for. The number no frame 0244
36 46 46 51 51 friend ya baby biara ofi eba na se baby biara wo bia no manam si no be kire wa ma nso akoto bi na mesere wo ya wan Daniel Ben Trading Center ya wo Ashtown room Ashtown room ya ni Dan Farmer no na opposite na me pacho opebi atu a oko Colina ko benya bi Misty Heba obenya bi Apidan ko benya bi me pacho wo Santasi station a oko Adom Chemicals a obenya bi baby biara wo de o free ba na se baby biara wo bia no o frɛ ni a essence ya ton bibidro achenti no drugstore bia e wo kromo aye papa bia drugstore bia wo man mu aye papa bia no Danny Herbal Center yini bomo ye be chiro na nso akopɛ yinu pani bi ato ye dama se na doctor wo ka asem bi so na ye me de wo se ba bia wo bia mutumi di nro ne komo omo enkura kire me no ko ase na wompo se Danny Herbal de wona nim ye no na se afi na ba Akoma FM ye bibidro fie eti ba bia wo bia se wo ye drugstore se wo ya nkrankre ope bia nom free number no ye bebro na ye be still say numbi na eti ho adanse chironia esan say wiemremu edra ene ye de tu yare aso ye da ma say ye ma montie that's ye be say ye be say ye ampa enu ti Daniel Ben Trading Center kache ne kwa say de ye be kwa kache ane ye be kwa ye ko Akoma Power Sports Akoma Sports na kasa wonu makache ne ye kwa abusu apani sami ya jampo enu ogira menim no wotin fifro tumi sa kwa me wa me yakasa no de baba sports ntene ensemu ehihye ntokro ntwo no ne matwa bia mu agudie mu wo beyiyi ne nyina de ama mo nti abusu apani sami champo woni ene crew omo beje adwa na ene de koso de ankoso de hyemu de hyemu ya de yanyisko ya kroje ne yakare papepe no de ato no fa ho enu titie bi nyame ya do mo kina ya bese ahia ya wa agudie mu nsam ya wa agudie mu